DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Sem excessiva, eu vou te falar de descer de cima. O maluco vai valer e a pizza. Quando é malia vai dar uma ideia música. Sem excessiva, eu vou te falar de descer de cima. O maluco vai valer e a pizza. Quando é malia vai dar uma ideia música. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Money my love, malengi my life. La voice roll my, do my odima, do my ilbes, my chemba na ilken, maheba my lakoma, aku worthless. Money my love, malengi my life. La voice roll my, do my odima, do my ilbes, my chemba na ilken, maheba my lakoma, aku worthless. Wafuri oe nue, nue nupa nue kua. Fai mai ai au lai, ae ungu ke wha
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in cavetta I love you. Faccio un mai in mano, solo fai mai fa male schifo. Fammi con mai sono non tingo, e passa con le spine. Le no ma tu ma le gioia in da poi va, o ma messo. Le gago che le ole ngai ai dia sol fu ma lo loina. Au so amore para lei. Para
shuffling. DJ. DJ. Malo,
shuffling. Whaafelo i atu le tātou Port Kalame le nei fuivanga le fiafi ia i le whaafonga le tātou te nuu mālo le se fumaruia. Malofo le tau atai fe amungaluenga pe ona yele nei vanga le fiafi le asonga fua ma le tawalunga. Ia o fe amungaluenga pe ona ngapa tia i le tātou te nuu i le nei fuivanga le fiafi ma le amatanga le nei vaiaso. Ia pe ona yei tātou vi ia le lofa maranga le leo le tua te te ina mailo to soi fumaruia. Ngata foilo se mātou wola mo le te whaawawina. O le tautua le Radio Samoa se furulima i vatolu amo ia peona yele tātou Port Kalame le nei a fiafi e ia le manatu mawalunga sa anga le leile atua i le amatalia o whaamngaruenga e ui lava fo ina manunu le tūlanga le tau peona yei tātou ia ai whaaftai le lofa maranga le leio le tua o te ina mailo tau soifua maso mātou wole le nei aso ia le ngata fo ilo wala usua i fo i whaamngaruenga o le taiao na leila ia whapena fo ina i whanau ia o onga pe ona masandi ele neva yaso. Le lawa tātou iei le tawalunga o whaamngaruenga vi iei le lofa maranga le leio le tua ila na pule whaaso soa mwhai ne tātou tue maua ia mamanuia ia maua ele whilo inga i lungo o peamba ngaru le ea peona iei le tātou tautua ia ua tau mai nei fo le tātou Port Kalame whaamatafi tue ma le tautua le tō whaafongamua se umanu Francis Swane le ngata whaneleuso ia Isaac Paunga ia malala tautua peona iei le tū la lua se pa ia mai le nei vaenga le fiafi le nei la ua whaatasi mai le tātou Port Kalame le nei a fiafi ia ua whapena fauna whaafonga mai whaamalulu atu na foi se whaafonga mai le leo le nei foi po ia ua whaisi malulu o le tau atenu peo tūlanga le na ia ua tau a whaatie foi mamaua le tūlanga i le ngase foi le furue masani i tātou a me se mātou ia ele masani le tau o tau a ia tūlanga na peo na iai ia e manatu le whapena nanga leile tua le tātou mawhitanga ma le tātou Port Kalame le nei a fiafi ia ma le tātou tautua peo ne le tautua le Radio Samoa Fulima i vatolu a mo peo ne le tātou Port Kalame whangasolo ia o le nei fo i a fiafi lona asonga fua whangasolo ne tātou musika pia ba ene au wharinga whapisi nisi le nei peo na masani e tātou ia o le navonga ruenga ala le musika so floi a le Radio Samoa Fulima i vatolu amo Radio Samoa Taslima i vatolu Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi o tupui pui le COVID is fluiva mo i lato is fuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255 iwa valu mo so wano e whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i e so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misia le Port Kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le Port Kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha e loa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. Tina marwhana, o le ase tau ta penanga mo le asotama. Po e mai se vilo dad, a o wha matala sana tala mali e po se poka di tau wanga o le asotama, ua wha ingoina o le dad jokes. Mo se avano e mawai sana whailonga whapitoa. Woo! Ia awane o vantu ma le 2 minuti le umi. O na tūle i lunga o le upenga ta whailangi a le radiosamoa.co.nz. O le vilo e tele ana reactions i lunga le Facebook. O le amanu malo i se whailonga matanga o fie ua uma o na tāpenaina.
po lo le vilo dad ma lafo mai e fa ngata le lafo mai o tato virus ile aso tofi lua iwa au kuso le iwa ile tayao na lau leo fa ilonga ile a for sfuru lua le poklame ale fia mai show le aso tofi na valea manuia le asautama mai le pulenga mala fenga luenga ale Radio Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Luas furu male fitu midu tele tuto na talo leo le tule fitu male tutu al Radio Samoa se furulima iwa toru a mo. Fatalo fatu mo ole na mau male tato por kalame mo te malawa ya le ngata fo leo lungo le tato penga tfa ilangi Radio Samoa le Facebook page male tato YouTube channel. Fatalo fatu mo ole ava male fanolo ya matato musika mole mana vangaruenga ole nei fo ya fiafio lona aso ngafua.
Se fonga mātango whiana sunga ia waino manisio whātunga mō tātou le nei whuvanga fiafi. Ina ua luas furumarirua minute le tutoe na tālo leo le itu lai fitu tān fitu o le tue whaasalawino tātou tala mai Samoa. Manava, ina elango na le fia ai. Wai alu ile fale oloa, mea ile lolo o whatau mai. Ai putai, mai matino putai. Ai ole toa tele o tangata, ole waili mai wha umai. Alua ele manama le ai si savani, na ole inu mai. Ai putai, mai matino putai. Sawe siva mai marue, rue, rue, siva mai marue, rue, rue, rue le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai marue, rue, rue, siva mai marue, rue, rue, rue le pesena, masiva ya avia. Le manava, olenga o ia ua fulai. Aka anguru e pei o se whai ni pukalu wale so ai. Ai putai, mai matino putai. Ai fo ia ole tino putai, pe a e si va marue nue mai. Wa malo estilo masavani, au wale wha kuku uiai. E te lusi ai, moku ai no fika iai. Sawe siva mai marue, rue, rue, siva mai marue, rue, rue, rue le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai marue, rue, rue, siva mai marue, rue, rue, rue le pesena, masiva ya avia. Follow my yo lima, duelo e mai yo ule, kuli kamera sanga e lima. Awale songa ngau ngau, ni masai o se okuai. Mama ai ole pese uma, ai fukula ai yo vai. Follow my yo vai, follow my yo lima, duelo e mai yo ule, kuli kamera sanga e lima. Awale songa ngau ngau, ni masai o se okuai. Mama ai ole pese uma, ai fukula ai yo vai. Siva mai marue, rue, rue, rue le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai marue, rue, rue, siva mai marue, rue, rue, rue le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai marue. My marue, rue, rue, rue le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai marue, rue, rue, siva mai marue, rue. Nai whawhiwhianga mō tātou le nea whiawhi marisunga ia Sharo Avia. Ya, ma tulanga pio nei musika o tātou mo le manawanga ruenga o le nei fo ia whiawhiolona asonga fua. Se iau se e mai whawhilua i ma whaatalofa nei a tātou paanga. Ya, le ua maua mai le tātou porkalame ma le tautua le Radio Samoa le nei a whiawhiolona asonga fua. Ya, pio na masani le tautua. Whaatalofa tu ia miu a mosa le mafuta masoi fua manuia miu. Whaaftaile whaatasi mai kisa so le whai whaaftaile eva mai nei whiawhi paanga masani o le tātou porkalame. Whaatalo whaatu ia pele nisi o sovale manole soifua manuia. Whaaftaile whaatasi mai nei whiawhi le ngata foilea. Ia o le totelo nisi o tātou paanga peo nei ei le tātou tautua ma le porkalame ia i le nei fo ia whiawhi lona asonga fua. Luisa fui mono ai u whaatalo whaatu whaaftaile eva mai. Ya manisio ila tu pio na fatasi mai le tātou porkalame a le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Pangasolo na tātou musika su fifloyo na nei a fiafi
ina wato se fulmar fitu minuti le tona tale o le tula fitu tale tula fitu le tui whasalawino tatu tala mai Samoa pe ona masani ai ia le nefo ivanga le afiafi male tautua le radio Samoa se furu lima iwa tolu amo male tato Port Kalambe. Se tau ake oe wao lo upa asi
Nai whawhiwhianga su whiwhinoi le nā mō tātou le nei whaiwanga la whiawhi ma le tamaitai atou whangameke ia ma le pesele nao le li io. Ia langa luku whaisi mānu luo le meo sea whiwhia le se li langa o le mānu luku kulanga le kaua kākou. Se yo me fo le sama i ngā pūlea leo lauri e whai. Kisa so le whai whatalo whatu whaptelu whatasi mai sina leo ma lo le soifua manuia. Luisa Fuimono Ayu le ngata fuelea Pelenisio Sovale whaptele mafuta mo le tātou porklame. Ia mai seo le tātou tautua i le nei fuwanga o le awhiawhi. La tau malawa peon mau mo le tātou porklame ma le tautua. Ia o wholo whatu le tātou porklame mo o tau i le nei fo ia awhiawhi. Ia ma le tātou porklame peo na masani ai. O leo te tau mawhai fo le ia whaatele se teimi e tātou musika. Ia ona o lea e tau te whaafonga mai lava ma le whaaloalo. Ia e whaamanulu atua i leo ato atua le leile leo. Io, walu le whai ungo le lewa ia so whai si pisi na i fuafuanga pe ona iai. Lela wo mai la fia fila songa fua. Io, wo mawhangawhanga ma maka ngofiere ma mawhukanga ma le fulu. Se longa la malia le fulu alu ese aku ma whakua at. Io, ala wo whai aku e le fulu vai wakakaunga e ku ua loa le mea ngei mai alu ese aku loa. Inge kewa e a whai. Fitu minuto na talo le tula fitu.
vai atua solele moa mafuta raua etu ila ufatu masani ngameana Samoa, kasilima i wakuru amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa ilo tātu o tunu a matanga fo ili nei vai o sa fo. To e vai aso le masino o kuso. Usi mai alau whaafafonga. O polo ina le whaamsino ngasidia le tunu le malo. Ina ia tutongi pidi alo ia na fina uina le tangi po le su.
A le sa avea ma Palestine o le wha amsinonga o whanua masuafa, le fionga le tufunga fe pulea i atila rapati. E limas furuafe ta labu tau nuu i eil wha amsinonga le na ilo ilonga o le tutongi, lea anga vaa yailo ia na fina wina lea mata ubu tau wha amsinonga. O le ilo ia le fionga fui mono sefo ai nuu, na te ia lea fina unga, ai langolongo sua i eile tasi o lo ia le fionga fai malo matumua Matthew le misio. Wa wha apopo le limas furuafe ta lao le tutongi o lo ia, mo le tangi, i le alfa inga e fitu se lau limas furuafe wa polo ina fo i le wha amsinonga, e tutongi e le malo i le na tangi, e avea o se tau i e tu sai ma le wha amutaina o lona teimi ngalue, i le tofinga Palestine o le wha amsinonga o whanua masuafa. O lona winga o le alfa inga atoa le tupe e tutongi e le malo, ono o le wha ai unga le wha amsinonga sili, e valu se lau wafe ta la. O le masino i ulaina au ma iei lea wha ai unga, na talia ai le fina unga le tutangi. Wha ai lua i lea wha ai unga o le wha amutaina o le tofinga Palestine, wa leo o ngatasi ma ia inga o le wha vae, ma ua a fi ai le wha sinomanga tuto tasi o le wha amasinonga. I le tausanga dua ves furu iwa na amatai ona to e sua ma wha le leia atiri, le aua le tele mai le fio anga o seina i faleata, e o atu i faleolo i le malai wa lele wha wao malo. O le ua mai anei rea ngā ruenga sa wha tūpere wha tūpere le rolangi, wha pia pa anga le malo Samoa, i le tau atoa, e se lau se furu 5 miliona ta la. E luas furu 4 kilomita le umi o le aua le tele ma o se ngā ruenga na amata whaatino, i le teimi le whai ngā malo sa iai, ma wha awau le whai ngā malo ua iei nei, i le wha moe moe au tū, ia wha le leia au wala o wheo inga mor tātu tunu o atoa. Le asfroida na te nei na umu sama te tala alua i ai lea ngā ruenga tele ua maea, ma ua whetau i fo i ma le teimi ua la tātu le tali ngā malo, o le fono malo le tau pulenga. Whalia le minstau whila ua inga mga ruenga te tere le malo, le tō wha olo a fuafiti wa ai le umu sa ino lea ngā ruenga, o se pine wha mau lea o le si itia o le tamau a inga o le tunu, o se wha ilonga o ngā ruenga wha awau o le malo, mo le si itia o le soifu o le lei, ma le tamau a inga o na tangata. I le vaiva ino le tau e se lau 5 miliona na toe fausia ato ai lea au wala au tū, o wheo inga lo tātu utinu. E se lau ma le tasi miliona tolu se lau afe tā la, na whaalu i kon karate na whea ngai ma le ngā luenga. 10 miliona se lau afe tā la na whaalu le tūsia leo ata, ma le matai tuina o le wha ngā solonga o lea ngā luenga, ai afa miliona pe 5 se lau afe tā la, na tutongi e le tau i o whanua ma mea tō tino ainga, na afia i le ngā luenga. O le ua amata tuli le whaasalanga whātau sanga le whale pui pui, o se ali ave pasi to insini o afi o ta'vale, sa ia i o eina le morianga le ave ta'vale whaatamala, na mafue na maliu se tina na maito le teimi o le whanave lave. E le ngata ina i o e fatu manino ai ono luas furufitu tau sanga, i le morianga le ave ta'vale whaatamala ua maliu wa isi tangata, ai na ia i oe fo ilo na ave leo le pasi, ai le aiso na leisene, na te whaafoia i le ta'vale. Ta'vale lea na alu e lau ma toe mamori tangata o le ta'alonga pinko i le pō, na tupu ai le whaalamilave le masina o mea o le tūsanga e lua o lua tasi. O se ta'alonga pinko sa whaia i whale asiu, na ngalue ai le pasi sa ave ina le ua moria ma whaasalaina, ma e whaapea mai whaamaumau ngā leo leo le teimi na sora muri ai, ina ua uma o na tuu nisi o le ta'alonga, na lave ai le ua maliu o se tinae to ono le na whanau, ma o le tolus furuvaru vai aso ro na mai tangata, na maliu ai le whaalamilave. Sa tango fie le ua no fosala le ave malo si le pō na whealua i ai le pasi, mo le lauina ma le toi mamori o tangata o le ta'alonga pinko. E whaaloli mo le tautua le vanga fui mu le pūlenga o tine i mu mwhaalami whaafosei, ma le ta'vale fau e whao ngā le tonga fitio nifo po o loa, o wha mea lofa mai e le malo i a pandi mo le tātu o tino. O loli fui mu e whao ni mea whainga ruenga tau o tele mo le au au nanga, ai mai se lava teimio ni mu mai tu sa rolato tau, ma le fitu se la wono se furu afe ta la. O le tau atoa leo loli e wha manisi o mea whainga ruenga mo le au au nanga le malo. Ai o le ta vale whea lua i nu mafio anga e whaatino ai, le siaki ina ma le tonga fitio nifo po o loa, e 2 miliona whaasela ua afe ta lalo na tau. O Japani o se paanga tō tino le malo Samoa, o lo awala mai e nisi o fōa i me vesoa swani,
e lango le tātou malo mo nisi o ngā luenga whai, a wā le manuia o tātou tangata. Wa sila ma maua li ma whai pule le fio anga o sāpa pali I Savai, e sanga tina e pēr tā longa motu upulanga o le nuu, ai maise o le motu I Savai, e pēr na tāro sanga I nei se fisoa sani o le malo saina, e fausi ai se malai ta alo le lei po se stadium, wa whailoa se matai o le nuu o le whaatonu foi o le tāmu sanga raka pi fitu, o le Federal Pacific matani uwhenga I maleata sāpa pali sevens, o le tasi leo fuafuanga ma le teletonunga, a whai a e talia le lātu tāro sanga I saina, o le ai se swinga le vainga le malaya le aonga tūlanga lua le fio anga o lo whaonga nei, I le lātu tāmu sanga raka pi teito o fitu, lea ua tolu nei te usanga o whaatino. Ai au le kapite to fitu uma ma le tātou motu I Savai, wa lātou umia siampini o vaenga I toru le tāmu sanga le kapite to fitu, a le Federal Pacific matani uwhenga I maleata sāpa pali I sevens, e pei ona siampini ta maitai, I awa I lalo le sfuruvalu tau sanga le mātutua mai le tua tane, ai siampini le vaenga o li I au lava I lalo le sfuruvalu tau sanga o ngā māurulunga, le aua tamauri mai sale le longa. O le au le kapite to fitu foi le tamauri le vaenga o le Open Division, wa siampini le tāmu sanga atoa, ia ma ua tolu ai nei tau sanga o le tāmu sanga o umia pēr le tamauri le siampini. Le ase sili alau fionga ua tātonu o le tāmu sanga le nei tau sanga, e fua I tau sanga e lua le ua tuana I se tūlanga foi lea ua si tia aia le whamoe moe foi o le fionga. O le mai tauna nei tau sanga wal mon mau foi na to telo I la tau sanga I atu ma mai moina fo I talunga ia me se lava tulanga I tatou sponsors ua mai tauina le sitia pe I lunga o le tamisanga le taniu whenga I malata sa pali sevens a ua o le tausanga nei ia le ua anga I mai au mai New Zealand pe ona iai le au le atasi ma le United Brothers me o kilani New Zealand e vatasi ai la ma le whalau tele ina ato le tamisanga ua fia e tamisanga aonga tulanga I le under 18 I le tūpau li ma le tūpau tamatai. E o tulanga na I sitia lo wa iai le ngate le o tulanga I whailonga e a wae o whailonga na tofu prices uma au al tamisanga e amata mai lava le au na pito I lalo si o lava le au na siampini e na tofu uma ma la tau prices I le ngate le o tulanga lava I le o li si ame mai tauina ma mata I tuina o tulanga o le puipuinga o tūlanga I tamata alo ia mai foi e suatu mai moaki ma alo si puipuinga le ngata le puipuinga pule alim fai pule sapali ai al tūlanga foi le aunanga masani al tanga rengo leo ia vata si ai mal tanga rengo se fu malolo ina la tofe aunanga pe una masani ai au le si tia fo neto sanga au tanga vai o tūlanga le aule New Zealand sa awai mai. Wa na o lava le aule New Zealand semi-final. Le na malolo mai ai. Ia sa ili rola ia malaudi I le tūlanga toru. Ia le na malo ele aule au kila New Zealand. O le voila wa au mai le na tu whamtalang. E toi o mai fo le tausanga fau. Ia le whatinonga le ene fau o mai o na iai ia nisi o fufua. Ala tau whai ai a mai nisi au mai Australia. Ia ma se au mai fiti. Wal me ana le mamai ho tamisanga le mai ni au ia mai fiti. Ia wa e pio silfia pio fiti ai o talunga I o la tu talunga le kato. O nisi na tu langa lo va ai e ia ai o le. Ni tamisanga to sang fou e. E fa ftai e foi le sunga le fa whenga taulangi. Ne sunga ia e sera. Au tama e sera mal fartua ia tamar. E tau la mua I nei whapeo na whaatino nei tamisanga le mawalunga tau na iai. Se talanoanga ma le whaatonu o le tamisanga le kapita I to fitu o le Federal Pacific matani uwhenga I maleata sāpa pali I sevens le sunga papali I John taimale langi a whele. Tala amatai o le nei vai o sofau, soifu. Na alofa sa moa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale suia le ngila ura ule ki o. A eva mai I le se furu lima iwa kolu, a mo Radio Samoa.
Me vela a. E silia ma le se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fwoi ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umaile Lua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. O le namwhaina whaafokabali tātou tenu o le te whaasalawino o tātou tala mai Samoa le tō whautanga vaia tipi au tanga vaia I le amatanga o le nei fwoi vai aso seisio na whaapoponga I le tau le valu le aso atai. Au pēr tātou au lia tuai e le ola ma le malosi mai le atua. Se bali tātou te mile o se 2 minute o tele tula fitu ia ma le tūlanga pe o nei ele talo le ngata I whale talo le tau ia marka lena o whainga whaiva le wa ia te ule le foi fia wa ia le fa nga soloina fu fonga pe oni eta tu le matanga le neva yaso o le sola vai le fa moina se fulu fanti ki rino na mafana mo tato ia polo na malu pe oni ele neva le fia fil se fulu langi le le tulanga le tau pe tai malo si le puwa o le va vea ona leila ia a fia iso se vango au kilani a misenu tutua o yo le tato tunu nei ia ma tulanga pe ona yai le matango fie o le talo le tau tolu na timunga ile fiafi ia ai le tele se timu na te olupe ia ile amatanga o le nei foi vai aso le aso atai au le whamawina se furuono tikiris furuono na malu o le avaia foi le pua oa i le vaveao panga solo tu se teimo le tai au te olu vavaso rene timunga pitai o le amatele lava foi ina langi le leini sio vaenga panga solo tilo ngata tono le vai aso sfulfitus furuono na malu lu ia matulanga pi o ne yei le tau mo tatou susu foi le tulanga le tau le ngata foi lea fia la tatou le tulanga o pua oa mai se teimo le tai au se ia pa ia I se vaenga ole a wauli. Sa uni sa whenga maranga mori tātou tinu o Samoa whailo mai tolu sifuru tikiri no vela lua sifuru marifitu lo na maualalo langi le leile tulanga lo tala lo tau mau tātou I le tātou tinu o Samoa I le amatanga o le neifo I vaiaso. O le tulanga ngati whalo le tātou tinu o se furu varu minute tāne tulai varu sua le ngati whalo au kilani to e mau mali atu sifuru fitu minute te le varu le poa na nei. O le nofanga o ne hanga leu wha ilo mai tasil minute le tula sumartasi le taiao suar ngati fale lua sumar fa minute te sumartasi le poa na nei o le atu e mau mali atu le ngati fale manu kau het fa mawina lua sifuru varu minute te sifuru le taiao suar ngati fale fitu minute te sumartasi I le poa na nei o le fa penanto e mau mali atu ai Mana no whanga muri wai piti le whamawina se furu iwa minute te sifuru le taiao suar ngati fale se furu ono minute te sifuru le atu e mau mali atu ai ngati fale ia mo muri wai piti pe ona whailo mai mo tātou ile nei fo ia fiafi. Kale na whainga whaiva langi leile so se ipa iara so lua wa yaso asau ia matulanga pio ne iai le ka lena whainga whaiva le amatanga o le nei fo iwa yaso tala na o le tau marangati whale mo tātou ia pi ona whailo mai le amatanga o le nei fo iwa yaso mara tautua ana Radio Samoa Sfulima iwa tolu amo. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua solo le falute. Ua solo le falute. O le falute o se whaaputunga I e tonga, ia po se whaaputunga siapo po fala. O mea whapena o se saonga se ainga mo se fala velave. O na umalea o na sao, o na falute lea I le fale na sao ai. Ai toi o mai I se isi fale whaiei le talanoanga. A whaila e toi alu se isi e wa ai le falute I se mea o toi mana o mia. Ia po se teimi foi o le a alu ai le sii al malanga. E alu atu ua pa u ese se siapo po se I e tonga. Ia po ni fala foi.
Ona toi ta mo mai lea longo le ainga ma whaapea mai. Ua solo le falute. O lona winga. E iai se mea o misi. Ia toi sa saa le fafao a o le ialu le malanga. O lo iai se mea o wha le tomu. O le mafua anga moni le na o le neia la ngā upu. Ia ai manatu o lona whao ngā ina i le teimi nei. Ua solo le falute i anga nuu mamalu a Samoa. E mwhai foi o na whaapena. O na ua iai suinga. O le ngata suinga. Ia ua iai foi le lampe. E tusa o le vaaya nisi o tamā o le antu nuu. Ua whaale tonu nisi vaenga o le anga nuu Samoa. Ia o na tau nuu ai leo le nā upu. Ua solo le falute. O lona winga. Ua leo toi o Samoa. I o onga o anga nuu masani. O le isi ono whaawinga nina i aso nei. Ua avea le mamalu ma le tāua o a inga Samoa. Ia manuia lau whaasau. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. O le tau tio sunga ia asia watu ipe atonia ma le tātou porkalame le nao le mau whasa momoni po buanga ngana ele ngana Samoa pe one ele nei vanga le fiafi to Moses o whapoponga le aso atai au. Whatalo whatu sina leo maa loro si fumanuia whaptel whatasi mai ia le ngata fo ile whatalo whatu le tātou porkalame Luisa fui mono ayu le mau ma le tātou porkalame. Whatalo whatu ia fia tau pou malai fono ropati le mafuta mai rungo le tanto YouTube channel fata si mai ano fatu maro si fumanuia ya ma totelo tato tinu Amelia Mikaele maro si fumanuia tina ngawang fata si mai le fiafi fa mo nasa manuia ya fufuanga mo fai ungo le fu vayaso ya male tanto por clambe mesi le tanto tutua kisa so le fai fatano fatu maro si fumanuia ya male tanto por clambe ia pe ona yele fiafio ole nei fo ia songa fu no sulmanu minute ua te ai tu live fitu
Ola si fonga matango fio le Tatiana. Taurunga tole tau tuar sungai Asia watu pia ato dia maritato por kalamena. Ya ole mau fa sambo moni pe ona yai le nei vanga le fiafi fa talo fantu ya le tuolo wa mu amano se fuman wia le tuolo. Pa tele fa tasima le ya fiafi tu pai matuna fa tu ale ima no se fuman wia. Fa talo fantu le nei fo ya fiafi maritato por kalame fa nga solo. Ya le ngata fo le tina nga wang i oi. O ma tango fia fo le ma tanga ma fulu ya la ku a. Oi maka u kia sole. Ya kisa sole fai malo se fo bruia fa tele. Fa tasima le nei fo vanga le fiafi ya male tanto por kalame. Si tolo milo fa talo fatu malo se fo bruia. To reach tonga fanga fa tele fa tasima le nei fiafi. Lus fulu milu tele o tele tu live fitu afar fitu. Ole fa murianga les fadau les soifu pe fa le so ya lo waso fadau ne bala me dia pe afa le tula fitu ya boli tantu fa murianga les fadau pe o masania aso lu se furma leono le neo akuso lu o lu fa o tantu o limai ile lo fa murianga le yo le tua
Ola si fonga batunga firsi ya si ve venga wale si. Ya marisi no tanto por clame ma música so fi floyo ne ya fiafi. Fatalo fatu Cecilia Twingamala, malo le fatasi mai ne ya fiafi lo fatu. Maria le sina tava le mafuta mai siri o Italia. Mai sini Maria lo fatu fatasi mai. Le ngata foi le fatalo fatu le tanto por clame ya eseta tango moa maro so fu marwi eseta long time le to mafuta ma to alo fatu fatasi mai. Torisa tonga fanga malo faftai leva mai kisa so le fai si tolo bilo ya Nicola Ulu male to telo ne tatu paanga ile nei fu vanga la fiafi ya male to tour radio Samos fri mai tolu amo mai tatu fa fi fianga le nei ya mai le tatu avoi pese le punia la va tana le tatu leina mole tatu fa bianga le sfana mla so fu le so los furono akuso lu o lo fa Gon' give me your lo. You got me like whoa. Shawty gon' give me your lo. DJ. Tangi maya sema tangi sema moli tu ayo elo fane. Baby calm down. Baby, calm down. Baby, calm down. Temana tua so umma uoema. Utala umolelo fana avatu. Ifa ali umafo inayo manatu. Wale ay masisi wana oa. Tangi maya sema tangi sema moli tu ayo elo fane. Baby, calm down. Ila upele wale mafayelo ufatu ona tatalele. Baby, calm down. Kwa omisia oe, sawa wina matelo mfamu moe. Baby, calm down. Tatetali tonwele nuafumania uioe. Funa oe wasili le manoni mai. Ila au umasa o uiane ai. Filo oila au amalo tetele. Sasala mai a ousu la upese. Animaya sema tangi sema moli tu ayo elo fane. Ila upele wale mafayelo ufatu ona tatalele. Wa omisia oe, sawa wina matelo mfamu moe. Tatetali tonwele nuafumania uioe. Animaya sema tangi sema moli tu ayo elo fane. Ila upele wale mafayelo ufatu ona tatalele. Wa omisia oe, sawa wina matelo mfamu moe. Tatetali tonwele nuafumania uioe. Tolu fiti utasili mai vatoro le tatou leina le o matala tu mo oe mo le whamanianga le sfanam la soi foi le so.
Papio le solo waso whanau ne wala au melia tau I whamanuia le waso whanau. Lua se furumonono re lea o kusa lua o lua wha. Ua tātou au lia mai le lofa maranga le leo le tua. O le tātou leina na o tala tu mo e tolu fitu fitu tasilima I tolu. Ya, whapena foi lungo le tātou Facebook page mo le tātou YouTube channel. Le ngata foi leo lungo le tātou emaili. Maua foi loa vanoa lungo le tātou emaili on air at radiosamoa.co.nz te maua le le yele whamurianga o le aso whanau me le aso soifua. Whaatalo whatu salo sami whaatele whaatasi mai le leia fiafili ngata foi lea sesi au patli le mafuta mai soifua maruia Amaria Mikaele alofa tele mo o tau whaatele whaatasi mai le leia fiafi tātou leina lau tala tu mo oi mo le whamurianga o le aso whanau me le aso soifua ele ne fo ia fiafi lona asonga fua. Talia se tato wala au le wai lau emaili lau tanu mai a Jay Mika a Joyce ele nei fo ia fiafi. Whamarianga o le aso whanau mo le soa se walunga mose fu e le lua lau pao o sangone mamani no si umu I Samoa. E vivi ia e o mato loto manganga e whafo I le vi inga ma le whaamanu I le tua ona ua mawhaio nau lia mai o le tama peleina le soa fu e le lua le atuanga o lo valu sifuru tausanga I le so. O la mātou te talo I angara leipea le tua, ma sanga tulu inisi tausanga setele, mo oe anko ina ia mawhai e pea, o na tātou mafuta I le neila lo langi le tumau. Alofa anga I le mawhae mai le whanau o siutua whawhina pelo vaitu e lau langi, a levi, o lo o momori atu fo I alofa anga o siu mātou tamā, ia whaamita levi mo oe, ai whaasisilia I alofa anga, mai siu nisile nei o vailepa, choice levi, matau love and miss you uncle manuia tele lo waso soifua mo lo waso whanau ile nei fo ia fiafi matala le tatou leina mo e tolu fitfitu taslima I tolu ia le leina matala mo e mo le whamadianga na whanau sa ili atu se tatou emaili ia wana wa fo whamadianga o na so whanau mo na soifua mo tatou le so. Le lai o le seu emaili lau tanu mai a tau le nei a fiafi whamanianga o le aso whanau solo mua sau tu ia tua lo keni. Mo moonga o le loto ma le anganga e whaafo I le vi inga ma le whaane tanga I le tua soifua ono o lana tau singa ia isi mātou tina whaafetai le alofa e le mawhaio na whaangalo ino I o mātou nganga. Alofa le tua ma whaapopo nisi tau sanga se tele lo soifua. Happy 79th birthday mom. We love you always, sanofa anga mai lau whana uma and grandchildren, great-grandchildren, o ainga uma lava I Samoa, au se talia mani usila nei. Manuia tele, ia lo waso soifua, fitus fulu maraiva, ia le soifua o le tina, ia peo naulia mai, amu ia o le tina wa a toro na fitus fulu maraiva, ia marisia tātou whamari angarele sau le varus fulu orola, anga le leile tua nei matua, ia waulia mai tau sange tele, whamurianga maro whaangana mai a vai fatu lo keni ile nei fuwanga na fiafi ma le whamurianga o le aso whanau ma le aso soifua ile so. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. Le leina paula nana yau emaili lau tonu mai e tau le nei a fiafi ma le tātou porkalamea mesa le tautua Radio Samoa sfulima I vetolu amo e apei ona ia I le whamarianga na sfana mula soifua mo tātou le nei fo ia fiafi ia aso lua ongo le ngiso le vave o le masina ia le fo o mae ale nei masina ia ele o te mamao ia o le tātou savadia fo le masina fau ia matulanga pe ona ia le tautua ia le lei o ila to umalava wa aulia mai malmanuia o tu aso whanau maso soifua ia o le mātou te talo I le tua ia whapoponi siau se tele ia mamaua pere manosi ia ua mawhtanga ainga manai whanau whapitoa ia le whamarianga maro whaanga mo nai mātua fitus fuluiva tausanga ma le valus fulu tausanga le waulia mai le so anga le leile tua te fuai ma whapoponi siau se tele mo o te umalava
ia awa ia mafutanga ainga manai whanau pi o ni ele tātou porkalame. Mai le Radio Samoa, ma le pulenga la uwhingaruenga, ia mese le tātou au whingaruenga, anga le iatu le tua, ia ma whakmanu iatu o tua so whanau maso soifua, ele nei fo ia fiafia. Lewis, furumaritoro menu te tāne tu lai vali. Ta ilongo I pule ya malpese na tabalunga tuaile tātou whamonianga mawalofa tuaile tātou porkalame
ia mo ila to umala wa dia mai le sola to aso fanau maso soifua male to radio Samoa fuli me vetolu a moteneta asiata patalo fatu le va fa no fa tele fata simai il tato por clame misele to tua al radio Samoa fuli me vetolu amo ia fa pena foi Cecilia tu mala malo le fata simai il tato por clame ia male tato we vanga pioni ai ia matango le nei foi va yaso se male tato por clame se va inga nei tato fa silanga o le taina le tu le valu ia ona fa tasi me foi le sunga fa fenga inga pasta poni fonti ia wana mo foi fa tanu ino le tato por clame le tutu le upenga ile loloto ole tanto fasil silanga lo tanu mai ta ole nei fia le team no excuse talo fa Samoa ba tu ole tanto sumpa le team no excuse ya so tofi ia pe ora masani ai ile o mai Otara Music Center ile taulanga fa tawa Otara le afatonu leono ile afiafi ile se to tongo le dei sumpa sumai tanto fifia ma fa marstino fatasi awale tanto soifua maloloina ma wale tanto team no excuse le tanto siono pasela olente crescent Otara lese tatu fasil silanga va filifili male tu sio le songa oning alo sa do mingo le tu sio le songa fa tasi male lolo mingo le va filifili e mawai fa rupenga o Samoa e sifo tu tuila mamanua onisio tala tu o Samoa wala nga upo le matafa yo ya le matai ele faingo le fa lave pe o le fa poiponga maliu le so singo ainga a fesila fa ingo paulo se I fa alo fa ngingo e kalesia male tele o le ngana fa alolonga fitu solta lalo na tauna lo fisa lava on radio Samoa le tolu pantolu on hopole avenue manukau e mawai le tanto tusilina morisi fa matalanga vala au le lua no lua tasilima I vatolu lua no lua tasilima I vatolu petanga iane ele shop radio Samoa .co.nz te fai mai ai sau oka te amana mia tanto tusile nei foi afiafi Laise tatu fa silanga felo inga Samoa poto mavao vasa manai o Western Peter ya male New Zealand First pe oni yai ole ata oto pe ia pa ia mamalu Samoa o oiolei ai vivia aulo tatu sa e fautele awala usa ilinga malo a Samoa New Zealand nei ole ala leo le nei fa silanga ole aso freile tonus fulu aukuso ile tau se furu maritasi wa tofa e feilua iai Samoa poto male afionga ya vasa mana ya Western Peter male vaenga fa upu fai le New Zealand First e tano fano la tuai pa io Samoa so se tuore ai telo au kilani matafa uma wa teroa e afifio mai matana au mai se imo moli la tatou avei ma fa tangi sia le lango ale New Zealand First ile pili tau fa aufi ale fai pule o te anau tu yono o lo ta oto nei le palemene o New Zealand e toi fa foi mai le citizeni New Zealand o tangata Samoa ua tali mai le fionga ya vasa manaia o le amalanga uma mai minister ma fai pule uma o le New Zealand First a mai so le prestene ma le vaenga fa upfai o le afionga ya vasa manaia Western Peter o io le sui pa le mio o New Zealand ma o le minister foi o le va I fafo o lo manu ia ilo tatu tinu o Samoa e mawalunga ya vasa manaia fa marianga mo tua asina sina ma o le avanoa lea mo tatu tangata matutua e feilua ima whaatalofa ia vasa manaia o le nei feilua inga taua i le aso whareile tolu sifuru akuso a le awhai e le whalo Samoa I le lotoa a le kone sula o Samoa I mangele I le tau se furu maritasi I le taiao e tatala le avanoa e awhifio mai o tatu tangata nuu mo lisi whamtalanga whaafsota I tele ai I le numero telefoni o le Old Watasi ono tasi valu o whalua Old Watasi ono tasi valu o whalua I le ava male whaaloalo manatu tanto silanga na to se to sistemi mulmuli to fa manatu mo ore tanto silanga na ia awale tanto por kalame pe ona loloma mai male felo inga ale sunga ia vasa mana I Western Peter ia male tanto tilu pe ona ia le nei fuanga ole a fiafi ia male tutua radio Samoa Slima Eva tolu amo lecha tanto silanga no tenu mai itu malo si umu ta oto ia sao le va filifili pa ia whaalangia o Samoa I Aotearoa fata fo I maunga pa ia o le tala le lei I fata e fia tulou na lava ai whaafua la langa se leo ona ua o mai le tusi talo sanga I le susunga ia lanso a unga po wale
ma le paia o le whakasā i saanga. Ma na o mia lava sina fesoasoani tauseleni, whaalelei ai le manu mo tāpua inga ua whaaleanga ina se vaenga, e le whaapito manu ia tasi, o le mea sa tātou whaia mō maninoa, i le sea mo le matangaluenga, o le wha fo ili nā mo saanga, e wha olo ma aua tuailo o tau i tu malo, a maise o alo matama whana uma saanga, o ni paolo fo i mangafa, fina ngalo mani lie, a fifio mai se i o tātou suala o pule, e sou fina ngalo mani o manatu mo le neifa moe, e tau nuu le malanga e mo moli mai le maloa tāpena i le aso luas fulmariva o aukuso, o na tātou whilua i lea, i le aso tolu fulmaritasi o aukuso, i le lawa tu tu la pou, ma le sui o le malanga, o na toe fo iei lea o le la tou i Samoa, i le aso iwa o se tema. Whaamolmole, e whaila tātou awa whaatali e tungase tupe mō la tou, awa e toe foi, ta tia malo mo tātou whaaftei lava. Tu atusi se furuma le 5 Imri Avenue i Mangele au Kilani, aso tua na i tōru sumaratasi au kuso, i le afort whai le afiafi. Sa inia tu whai ono, tu pola lafi le orua tasi, o varufitu ono lua whatolu, tu talo pau olo i le orua fitu, lua ono iwa, fitu whalua ono, tu taunu foa ese, mole i tu malo, lo sa inia le tātou wha sila ngarena. Afioanga matautu i le whanga, whaasilisila mai le afioanga, whaasisilanga mai le afioanga o matautu i le whanga, o loo a fifio malala i au kilani nei, e wala au whanalo atu i le pai o le tātou nuu, o le awhaia le tātou whila inga i le aso tona i nei, tauru sumuletasi masine e vanulu o lua wha, e le ituna se furumare lua i le hono le PIC manukau, e mana o mia lo tātou o wa poto, ma e vave le tātou whila inga ona e tuangia i le aso sao tama. E lei foi se wha marustino, na o nai mea lofa mōna i tama, whaatai se nia le te fono le malu sa eni, ma lau le telefono le orua tasi, o lua ono, fitu o iwa wha, o lua tasi, o lua ono, fitu o iwa wha, ia pe amana o mia se feso swani. O ne tātou whaasilanga mana lau tanu mai e tau le nei a fiafi, ia ma le tātou porklame ina ua se furuma le tasi minuto na tāno na valu. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Sunga, o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilani. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe ama naumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Cars.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Tina marwhana, o le ase tau tāpenanga mo le asotama. Po e mai se vilo dad, a o wha matala sana tala mali e po se poka di tau wanga o le asotama ua whaingoina o le dad jokes.
Mo se avano e mawai sana whailonga whaapitoa. Woo! Ia awane o vātu ma le 2 minuti le umi. Ona tūle i lunga o le upenga ta whailangi a le radiosamoa.co.nz. O le vilo tele ana reactions i lunga le Facebook. O le amanu malo se whailonga mātanga o fie ua uma o na tāpenaina. O le vilo a dad ma lafo mai. E whaangata le lafo mai o tātou videos i le aso tofi lua iwa au kuso le iwa i le taiao. Na lau leo whailonga i le afara sifuru lua le poklame a le fia mai show i le aso tofi lava lea. Manuia le aso saotama mai le pulenga ma lau whengaluenga a le Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Pasa i le olanga ai e mole wila mai loa tu ai o foina ua pati pa aniu tu ai nei mana onga o le tu ina nau
tai o whanelo Ua fue fue sisina Le tai o whanelo Ua iai avanoa e le ai se tutongi, mo so isu enga o le kānesa o le tau whale. Mo ila atou ua ono sifulu i le fitu wha tau sanga o le soifua. E ta ilua tau sanga malafo atu i lau pusa meli le pusa. Olo o iai vaenga e whaatino ai le nei siaki. E whaingo fie le siaki. Ma e te whai ala vai oi i lo mauta. O le nei siaki. E mawhai o na vawe i loa ai le kānesa o le tau whale. Ao e le ia afia i ona aunga. A mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki. Whai loa. E ono la vea i ai lo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu i lau fōmai. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car fua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga i atu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua lua lua, lima whāwalu. When you shake a radio Samoa, lua lua mai, washishi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai batolua. Radio Samoa. Ua tāle walu whaatasi marisunga le whaafengainga Pastor Poni Fonti mo le tātou Port Kalambi o le tutule upenga i le loto o si mai e whaafonga si whaapoponga o le tātou Port Kalambi le nei a fiafi. Ile
le tua lo o a fio le langi. Ma tau te vi ia lau fio le nei fiafi. Awa oe o le tua. E mai lava i le amatanga si o le ngataanga. Oe o le tua e silsili e le ise tasi tua e whatusa i ate oe. E aona vi ia oe ma whaamaruina lau swafa e tangata o la uma le nei funga ele ele. Ta pua i atu oe tuli vai uma. Tau tau e lau whaiva lau mtau tia oe o le tua. Oe o le tua e lei lava se sia tua e tusa ma oe. A wae whaavavau lava oe mai le amtanga e o tu lava le ngātanga. Ia vi ia lau swafa le nei fiafi. Le tua o mātou o mai e si atu i atu oe le vi inga o le whaamanu o le whaanitanga. Whaafteia lau o lofa ma lau wanga le lei. O na le nei aso. Mātango fie wa e au mai amo i mātou. Whaapopoina i aso lo mātou ola. O mwhai e fwoi o na mātou whai ngā luenga ma tiutem fuwanga sa iai nei aso atoa. E whaaftei le tua o lewa e teitai mai lo mātou ola le nei fiafi. I lo lava file mu ma lo wanga le lei. O le mātou te whaape atu whaaftei tele le tua. Ia vi i alava lo swafa. Whaaftei ono Yesu o le whaoletanga na e o maia masaunia mo i mātou. Whaaftei le tongi ola o mawai e mātou le whaamoe moe. Mawai e mātou le manuia. Ia i eise whaamoe moe o le tangata lotu, o le tangata o lo soifua le neilo langi. E alai le whaatuatua i a keriso o lo alapele na e awina mai. O le mātou te whaaftei le tua o na o le whaoletanga e ala i a Yesu. Ia vi ia lau fio le nei pō, ne uma o le a mātou, whai le nei fiafia a mātou tele i o oti ai, whapeona mātou atu i ato e le tua, se ia lo whama e whau umai le nei pō. So soni mai le mātou mta upu, le a mātou taltala noa, whama e a fōle tusi o Roma, se tasi o tusi mai lau a fiong pa ia mātou te talo le tua, ia e whau i le whaafonga ma le whaalongolonga o tangata le nei fiafi. Whau mai fo i a te au o lau auna o le a whaunga ina e watu ailo fina ngalo le nei pō. Talo i se nganga e ono whaalawelave ma whaasalave i le whaafonga ma le mai moa ma le whaalongolonga o tangata le nei pō. Ia ave se ina lava se nganga e whaalawelave ina le mātou. Whaalongolongo atu i atu o e se ea o au i mātou le fiafi ale la upu. A uma fo le mātou ngā luenga le nei pō. Tau lava ina i o mātou whapeae. A mai le whaatau wa ai a i mātou. O nā i mātou lava ni au auna e le anga. A i atu ina atu pe i atu o e le vi inga. O le whaamanu ma le whaanitanga. O le mamalu ma le sirisili ese. Ina ia vi ia ai o lo swafa e pa ia o lo swafa e silisili. Le tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. Ia vi ia lava oe le tultasi pa ia. E whaavavau ono Yesu lo mātou li o te talo atuai. Amen. Ia e whaatalo whaatu fo ima, whaafelo i datu ne fiafi le pa ia mali. Malu o si o tātou tunu o Samoa. Le atunu pele o lo whapenao na whaafonga mai ia ma futa mai fo le fiafi il tātou Paul Clamene nei. Ia au nanga lava le Radio Samoa ia le fo moa le avano tātou te so o tuai le tātou Paul Clamene masani o le tutu le upenga le loto. Ia o la auto au na fo nei poni fonti o le tātou Paul Clamene e pe ona maseni e son foti tasi. Ala tātou taltal noa e fo ima mafuta i le fionga pa ia le tua. E ala i se mata upu fo o le ato ina mai tono lana upu. Ia tātou te mafuta ma talatala noa i le nei pō. Fifia la wale nganga i whatalo whātu le pa ia o Samoa. Tupu mai e o si o tātou tunu. Te mama tina e maise la fo i au auna le tua. Mautou fo le tua i so sto vini whatalo whātu i atu tau ni fiafi malole ngalulue. Malole o staulanga. E le nei fo i vai o sao ma vai mali atu. E vi ia le tua, ma lo le tua, ma lo le ngā lulue, fai o le fai vole. Lo staulanga, ia maise fo i o le tau si o lafu ma moe i o wala uina ai tātou i no whanga e pe o na tō fi i ai tātou, pa manui atu le tua,
ma ia angalelei le tua e tu sai ia male whenga e fo i malngaluenga le tua i le aso ma le aso ia vi ia le tua aftai wa mo ni am no tato ma futai ia tapo i mai famili atu le tua ia tu to la whengaluenga alinga te foi le fata lo fatu i le i te mama tina o lo i tono mautanga singa se usum tua fa fini o lo pesi lava fa mai o te lo foi tu tele nisi o na i o si o tatu tu nuu o lo fa pena o na fa to lia i tono mauta malawa lenga te foi lea ia o tono mauta ngase ata lo fa ia tu tolu nei po pe a fa i o fa fonga mai ma futa mai nei po le tatu pol kalame le whangaruina na i o tatu usum tua fa fini tono fal pui pui ta lo fa ia tu tolu nei fiafi ma lo lo nsai ma lo le finau fo i nei vai tau le tulingo fasalanga ia angalele ia tu le two of source ni atu o tu ese ai fo i mainga i nei vai taimi atalo fa lau fainga luenga o lo fa pena nga lulu nei po i so se mela mo lo enga lue ai tono fainga luenga lunga o tele ngata fo le tono mo tamalao atalo fa ia tu to ni fia feel so fo isu atalo fa tu le lo Samoa o lo mafuta mai fo i ma no po iso se vaenga le nei ke lope tatu te iai o lo au mawai masa ili ai ia le manuia ma lumna i ainga po fe lava se tunu o lo e mafuta mai ai lunga o penga te whailangi ringa te whoilea ia o le letio ia o le Facebook po le alava se awala o lo mwhaiona e mafuta mai ai YouTube kata alofa ia te utau ni fiafi i le swafo Yesu ia o lo fa pena lava ona manuia fo i mātou nei au kilani lo feo lolo fo nei aso le tau ia po amo le tau na le meolo e alala mai papa awai lo fa le tua pui pui ia te utau mai se lava ia o le whenga ia i mga luenga i le aso ma le aso i le manuia mosa manuia o nai o tatu ainga fata lo fa i le nei fiafi inisi o lo fa pena ona asiasi mai tono au kilani nei ia ono o maftang fo impontanga lenga to ainga o kalisia ia sos fala poptonga e inisi o lo mafuta ma asia si mai tono o kilani a mafuta ma nei po fata lo fatu ia te utou vai fo stei mo mo nei wato e fa fonga ai ma e mafuta mai e le nei fo i pol klame o le tutu o le upenga i le loto fata lo fa to ia to nei fiafi swafo Yesu fata lo por sunga ia sau nga rua tu nei fiafi au na matautu atu ia te oe e le nei po vi ia le li ia o le nei fiafi ia ele tel tunonga o le ato whaina ia wha mai al tātou tusi o Roma o lo tātou tala noa hai ma tātou o atu lava i le si ui po le whatau nuina whatau unga po le wha moe moe ia o le wha mai aina lea o le tustusinga le apostolo Paulo i le ekalesia i Roma, ia, ma nei alava fo il tātou folau mai, ma le awa uina mai o vaenga i se o tusi Roma, ia ai lei lava se mea e leo o sona whai unga, le folau tātou tau nuu ma le fiafi, leo o tātou le a tātou tala noa i le whai unga, ia po le whātou whā, a le apostolo Paulo, ia o nā lo whaanga, ia ma le teli, o mea le ai tala noa ai, e whapenao na tue whamalosi e tuai i le au Kirsiano la uso i tonu o ekalesia o lo i tonu o Roma i ia vai taimi. O le tusi la Paulo, o matule fo tusi ni e Paulo usum tu whawhino tusi e whaingoina o le epistles, po le epistolo. Lale wingo le upo le epistolo, o le wingo le tusi, o le tusi. Pawale se senga ma le meta o le tusi. Tusi foi le e te tango faile amatanga ia whawhiloa i le tangata o le awe i le tusi tau i le mafuanga ma le mea o lo e mafua i e tusi ia umalo le whatofa. E ile se senga o le tusi ma le epistolo e uia o le wingo o upu epistolo o le puk ia pol tusi. A le se senga ma le upu tusi, po le tusi le te tango whailau tusi na amela ia lea. Pe o tusi le a Paulo na tusi foi.
ia ona send lea pe na mamoli lea o le tusi ave, e ei tangata e fi ave iai. Pa o le senga, o le epistolo, po epistles, e mua tau le ingoa o le tangata, o le avatu al tusi. Ona fatoa tau muli ai la ia lea o le taunu unga o le tusi, po i la tau o e o lo fi ave i le tusi, po le recipients. Ai o le tusi, fo i lea le tusi le whailau tusi, peno tau. E mua whaatua tusi pe whata alofa a ngai i le tangata le ave i le tusi. Ai te lea ina muli tau lo ngoa, ia ma tusi lo ngoa i le whai unga le tusi, ia se utama lea, ia whaatua whaaso i fua. E le masani ona tusi lo ingoa i le amatanga o se tusi. Ta tusi al whai unga mata ua tu e waisa. Ia lala mo wailoa i siu tina, wailoa i siu tama, wailoa ele. Tangata le ave e le tusi, pe on masani i tatu tusi aso ia. E se maila i epistolo po tusi ne la apostolo Paulo. Me ka epistos i tono tusi pa ia. Pifo o lau li ia o Peteru, o Ioane, o le ia la tu tusi, o Jakopo. E tele lava ina mua ta watu o Paulo, o le apostolo. Ia, e alo lua e mulimuli o na to a whaile whata alo, whai peila al tusi le wala na o whamatala atua. E pe e tele atu le whata alofa. Mai loa mai ai ia to inga tangata, ia po tangata ia e iloa e Paulo, o le pi ave le tusi ale malama iai. E tele ina ta umoe la to ingoa e le whai unga. O le greetings voi la po le whata alofa o le tusi lea, e pe e tele anga i le mata upu lea. Ia ai whato a muli a sina whato wha. Ai o le greetings, ia ma nisi mea ta ua, o lo mention po ta ua i le mata upu muli a sumu leono. O ina tatu te iloa ai. Le winga o le mele o te whatua, i le se senganga o le epistolo. Ia ma le meta o le tusi. E whapena lava la le style ia po o le wala e whai ei ia tusi la apostolo Paulo. Nei tau watangia mai e foi ia epistolo isi foi tusi tala o epistles ia po o tusi ia e ave i ekalesia pe ave i tangata te tuatasi lena tusi ia lau tusi tala i tono le whenging tuai, whenging fau. O le whai unga la leo la po tatu wo ia ipo le conclusion o tusi o Roma. E amata mai le whai upo e sfulma le wha. Ea se ia o lava e le whai upo e tolu suma le tolu le whai unga o le mata upo sfulma lima. Ona a mata ilo lea o le mata upo sfulma le ono, o le mata upo mulimuli. Ia ma wha uma iloa, ia le wha umaina o tusinga le apostolo Paulo le na tusi le nei. Lea e fia avatu i le ekalesia Roma ia po lea na ave fipe e whaao atu i le ekalesia i Roma. O le mata upu la se fulma le lima o le vaibu suma le wha. E tau lava i le vai upu e tolu se fulma le tolu. O lo i nisi mea e ese le tā ua i le whai unga o le tusia Paulo. O le ua tau mawhaila apostolo Paulo ina ia whailo atu i tangata o le alatu whaita wina lana tusi le kalesia i Roma. Lona whaata waina o lana ngā luenga, wha au auna o lo whaia i ake riso i Jesu. O lo au auna tuai i a i lātou. E peila o le whai upu e sfulma le whaanga i le whai upu e sfulma le ono. O lo whaapea i Paulo, o hau ua peia au o se whaita au langa, ua o momoli atua nu ese, i ale whaata ua mai le apostolo Paulo i anu ese, a whaitau iai. A leo wawa ai Paulo anga i se tūlanga, se i au whaamatala atua mai se i au tau, ai li umaltusi, se i au tau atua lawa i tangata o le kalesia la uso malau Kirisiano. O hau o le whaita au langa o te tū i le vā, o tau ma le atua, e avatu ia o tau o le tau langa i le atua. Mai le po suma le wha, o soe o mautinoa o a o nei lava.
ua tutumu lava outou i le anga le lei. Ua a pepele i le poto umalava. Ua outou mawhaia o na a puapuai o le tasi i le tasi. Suma 5. Ua outusi atu nisi mea i a te outou le au soe. Ma le wha malosi. I loo wha manatu i a te outou, ona o le alofa tu noa ua fo ina mai i a ta ue le atua. Ina ia avea ia au ma au auna a ke riso Yesu inu ese o te whai ai le whaiva o le whai taulanga, o le osi taulanga. E osi taulanga i le tala le leia le atua. Whai mai ina ia tali le leia le taulanga anu ese. Ina ua wha pa ia ina e le anganga pa ia. Nā lai bi fōringa mai pe ono whaitau ina whai upi su mole lua. E pe o le tū le apostolo Paulo e manao ina ia whai atu i tangata i utaia i tono le kālesia. E le whaapito i ala uloto i a te utou, a wā o le utaia. A o te manao ina i utou loa le lei. O te fia osi taulanga ina i whai au. Matangata e mamoli e tuina na i o outou uso o nu ese na e tau te whaata le le iai, mo outou wa ai maua lalo iai. Ia whai e iau o se osi taulanga e mamoli e tunga i la tau, i lo whaiva, wha osi taulanga. E ala lea i le tala le leia le atua, wha mai ina ia tali le leia mai e le atua ia nu ese. Ina ua whaapa ia ina e le anganga pa ia. Ia, na e whapi e fōlinga mai mai Paulo, e pei lava hau o se osi taulanga. Ma taulia ele o tautala Paulo, na ia whaia se mea moni whapea o le tū lumo se whai taulanga, ma osi atu se taulanga i le atua e monu. Ese o ana upu, o ana saafia finga, o lona manatu. Ua pei o ia malana ngā luenga e ala le mamoli atuina o le tala le lei ina ia o atu le tala le lei a te utou. E ele teimi o te alu atu ai, ai whailo atu i a te utou. E tahua tele nu ese, tangata nu ese i tutonu o le kālesia. Wai foi le lisi le la tatu whaitawina mai le matau pa sumaleono. O le tua tele a o ingoa na iei, o ingoa tangata nu ese. Tolu se fulu ingoa na iei tutonu o le matau pa muli le tatu te o te ai. A o le tua tele, o tangata nu ese. E tahua, la pe fa tahua le apostolo Paulo. Tahua tele o tangata nu ese. Fa tahua i manatu o tangata o le nu o le tua, tangata o nu ese. Fa mai a Paulo. O leo te tū ina ia mamoli atu i la tau. O le tala le lei lea ua o mamoli atu i a te utau. Pe o sa ngā luenga lea. Ua o whaia le whaiva. Ina ia whai le tala le lei po le upu leo lea ua tua i a te utau. E manu i ai tangata nu ese. Ina ia dedicate pe ina ia tu i nātu. E nu ese i la tau lo la tau ato o toa i le atua. Ina ia tali le leia mai i lātou. Pe talia le leia le atua. Ina ua lātou maua le tala le lei. Pe a whai tau te hanga le leia. Pe a whai tau te vava ai i au tau uso nu ese. E le oni tai whau i lātou e pe o le manatu o tangata. O le tele o hostaulanga ma tangata tai lotu o iutaia. E manatu i o tangata nu ese tai pe lava oni tai whau. They are like dogs. E la fwa i ei toenga ma mea whape na o manui o le atua. A e leo le manatu leo Paulo. Manatu Paulo a whai tau te alo lofa maanga le lei tangata nu ese. O whai alalo o whaiva. Ma moli atu le tala le lei ina ia o avea nu ese ilumo le atua. Tali le leia e le atua nu ese. Well acceptance from God, by God. Why? Because of the gospel. Ono le tala le lei. Fa mai le me muli fa mai fa matau e pol fa mai ina ua fa pa ia ina as they were sanctified fa mai ina ua fa pa ia ina ele anganga pa ia i latou fa pa ia ina lea ina ua
nofo fale sa tu ia maa le tala le lei i loto o tangata nu ese mao lātou whaongaina le tala le lei. Wa active mai po wanga lue mai le upu le tala le lei. I tangata nu ese ma vea i lātou o ni tangata e ola mo le atua ola whaapa ieina aiza ngā ruenga nā le nganga pa ia wa whaia ia i lātou. Ina ua lātou tali ina le tala le lei. Tala le lei leo o moli atua o whaia ia o ma whaiva, o lo whaiva. Pe a o se o staulanga wa o whaia masau nia le nei upu po le nei tusi po le tala le lei e ala ile. Ia o onga wa o ia o Yesu watu e whaim whaam nianga mo utou. Amen. Se lale tāua tele o le mele momole o lo tāua ia tu o se tangata. A lea se me te mwhaina e whaia e whātaulanga ina e oe mo lisi tangata ina ia manuia. Ina ia manuia ai lisi tangata po lisi ainga. Mo le atua. Wa whai oe mo se taulanga winga o e tū le wā. E te tatalo. E te momoli atu. E te plase me lelei pe o men whaia paulua. Watul tala lelei, watul tusi. O ani ngā luenga le tātou te whaia on behalf of other people, especially the outcast, especially those who are not very important in the community. Aare sila le tua, e se le tau, aisa, e iei tangata e loto e wha taulanga ina, e osi taulanga, e la tau te whaia, tū le wā, ina ia manuia ai si tangata. O le whai upo sfuma le fitu, sfuma le iwa, tau atoe e paulo i tangata i e la whai taulana tusi o lo i Roma. O ana ngā luenga o lo whaia. E le aise mea e le leipe a whai e le o whatasi ma le mana o le nganga pa ia. Whai pa suma le fitu ma le suma le iwa. Sa ele langona mita. Sa ele langona mita le lei, ele o le mita vo ele le pe o le masani e le tele o tangata pe a le lei ana me whai, le ministry me whai. Whai ona whai na ele tangata e le vai vainga le o le mita, a le me lei paulo. E mita, foi lea ona o le ngā luenga lea na te whaia. O le ngā luenga o lo o ia au na ai i ake riso Yesu. Ai ua mawhai ona ia whaia so se mea lava. Ona o le awai mai ma le whaatasi o le nganga o le atua i ate. E se le mana ia o me tātou te ao ina mai. E le aise mea e tātou te mawhaia. Po le ale tele o ni mea lofa le atua lo ia i tātou. Po le ale ata mai o le ale poto, le ale maua lunga o ni o tātou tūlanga i tono i kāresia. Au noa ma le nganga pa ia. E le aise tāua, e le isa o ngā, e le aise vi inga o le atua e mawai. E whaalongo i pua pauru e whamai, ua whamamanaina mea u te whaia, ua tutupu wavenga, ua iei mea u tutupu, le mamana o ngā ruenga le atua. I lau taa milo ai au mea na whai, aise a ona o le nganga pa ia. Whamari sumal fitu, o lea ia tau, ui mea mita ai ona o ke riso Yesu, i mea tau i le atua, ia po le ngā luenga o lo whaia mo le atua. Awa o te le whaamalosi ona tau atu i mea e le inga lue ai ke riso ia tau. Mai paulo, o ke le whaamalosi e tau atu se mea na o whaia. Ai le inga lue ai ke riso ia tau. Nonu inga acknowledge, Paul was acknowledging Jesus. Wherever he goes, wherever he went, Christ was within him. Sa iele ke riso i to tonu ia tau. Whamai ele inga lue ai ke riso ia tau. Ma ele mwhenga o ko se mea na uwhaia. Pe a whai ele i ngā lue ai ke riso ia tau. Te whamai Yesu ele Mateo e lusu ma le valu. Whai pa suma le iwa ma lusu. Whamai ai Yesu. Whamai e uto wo. E whainu uma lava maso. Papa tiso atu ma. Tala i atu. Whamai lea. Ole whai upuna e se lusfulu. Whamai o te iai foi i a te o tau i aso uma. Ma mea uma tau te o iai. I will be with you wherever you may go. E ia te o tau. Me lewa mai paulo, e leima se mea o mea na o whaia pe a whai e lei iai ke riso.
ia te au. Whamai ina ngā wai onu ese i le upu ma le amio. Ana whapele ai Jesu le sa ia Paulo. E le li liunu ese i le ngā luenga. Makauria le la lama whai ua le malanga lona tolu a Paulo. So Paul was actually spending 10 years. He was coming to the close of his ministry. 3 journeys. Tolu malanga. Within the times of 10 years span. Whalele le taimi antona. Whaonga e Paulo e alu ena malanga. Alu fea. Alu inu ese. Lale me lefa mai Paulo. E leis mase mea o te tau te tua. Mpawale mea o te mita. O te mita i mea no fai. Leanga o lea na yeike riso i a tau. Mai o lea wala i ona li liunu ese i la unga luenga. Mai ona o lea. Ona o le upu. O le maanga ia i o. Au fai tau i e lui ai au. E lui e fui o e pēa e whalongo le leile fiafil nei. Lui umai tātou. Pa mai Paulo. Ona wanga wainu ese. Winga wali liu tangata e le i loa le tala le ia Keriso Yesu. Ona o lea. Ona o le upu malea mio. Winga fa mai Paulo. Ona na au avatu le upu Keriso Yesu i tangata o lo o le pongsa. Wali liu. O mai a Yesu aisa na o fatasi la upu, le upu o Keriso na ua lumau, ma la ua mio. My conduct. The word goes with my conduct, with my actions. E li whapea o te tautale le upu, ai le aisa o me e whaatino ai le upu le na ringa na unga lue ma o sa vali i le upu sa o tautala tuai i tangata. Pamai leo risfuma leiva. I le mana, the power, i le mana o whaailonga ma wawenga. O mea ia lena whai e Paulo. Ona na o ma Yesu. Na iai le whaalango atoa Paulo ia Yesu. Ia na malanga i e tolu le la whaai ul malanga long tolu mulmuli. Le ua i Koronito, le la asa hauni e fo i Jerusalema, le la alu lo mtua ma le tusi le tautal noai e wha mua atu i Roma, le la whaai, le la fo i Jerusalema, whalpui e le lua tausanga, ma to aho o tua ilo le ma watu le malanga i Roma. E whei roa i mitangata i elena ave e lo mtua le tusi o fipi. Ava bai e le tau, whamai ia, na vaia whai longa ma wavenga i le mana, the power. Nanga ana le aile mana e le mwheo na ola o apostolo, mai le awhawhi o pito lunga le aso Pentecosto. Mai Jesu whaatali, tarry for the power. Whaatali mo le mana. Maua lo le mana. Ono fito ato woi le aisa. Ato woi au noa ma le mana le nganga pa ia. E le ima se mea tu te whaia. Everything you're going to do will be in vain without the power of the Holy Spirit. Mai ono le mana o whailonga ma wavenga. I le mana o le nganga pa ia o le atua. O lea e a fua mai ai, whalongo i mea mai Paulo. O lea e a fua mai ai. Waho ele mita, ele whaku ele mi mita. He was proud of himself, of his ministry, what he did for God. And he say, telo, ngā mata wha mai Paulo, telo, ngā mata mai Jerusalem, la ngā luenga. Ma whaata milo, and I was going round and round and circle around Gentiles, nations. Ta o ta milo fa mai na o ta milo e na mata atu. Mai e o I Ilurico. Ia msalo se nu ulea na tau whaai wi mai ai le ministry la apostolo Paulo. Fa mai ua o matua fola le tala le lei a Keriso. Moka se mtautia. Awa le lui upu ne jau tala doi Paulo. O lea ua whaai ulan tusi la wapus o ile kalesia I tono o Roma. Ele iwa ai I le tō telo tangata. I nai tangata I na te whalawa mai le tāmulmuni. A le la whai, whamalus furu. Ai peitai. O I ai whapea ona o loto maa losi e tā lai le tala lei I mea sa le tā ua ai le suwafa o Keriso. O le lua se furu lama le lua su maltasi. O le wha mai Paulo. O le tau mai I. E tō te iloa.
e whaingtao le mele na unga lua ia o malanga i e tolu. Na umana o te alu i mea e lei o i ai le swafo ke riso Yesu. Na, o le visiona sa ia Paulo le tele o mena ave e ia le tua ma le nganga, teite ina le nganga le tua. Na mana o Paulo, ina ia usta i le mea na ave e ia le tua. Tatu te ilo le tala fo le malanga lo na lua, malanga lo na lua le na tu e alua nga i Asia la ititi, Minor Asia. Ai ona ilo le visiona fa mai o lai tūl tangata i Makedonia ma wala au mai a te lunga le sami fa mai. Sau, mai come to this area, come to this place, come to this island. Sau i nei. Lena sui e Paulo wa le o anga i Asia le titi. Ai sui le mea, o anga i Makedonia. Lena leo na o ole. Wheloa i malom tua fo li tia ma. O le tala lei Filipi o Galatia. Atu na atu. Fo le lau ele mal na vaenga na fina ngalo le tua e ave. Luno le mea na tai tai e le mana o le nganga pa ia o le tua. Ia Paulo. O le mea na alu i ai. O mea le i wha longo mo i ai tangata i le suafo Yesu. Pe umalanga luenga na i missionari o lo whaia. O lo ave le suafo Yesu i mea e le i o mua i ai le tala le leia ke riso Yesu. Amen. Na? Nau Paulo i nei e tala i le tala le lei i nu ue le i lo le suafo Yesu. Ma ia nai quote mai na le fai upu na e fia, fai upu lusu maltasi. Fai upu lusu maltasi nga e quote mai la apostolo Paulo. Ia upu na tau talai i el profeta o Isaia. Isaia lima sfulu ma le lua fai upu suma lima. Fai mai ia. Fai mai e va ai la tau oe na le tala ina i ai li tala le i a teia. O ia, o Yesu. E va ai la tau pe la tau te loa Yesu. Ona o le tala inga tangata na atu. Tangata sa le loa. Pa mai le wha umanga le whaiupu. E la ngona fo i la tau ue na le wha longo atu i ai lea. I le tala le lea winga i a Yesu. Balo anga ia i se no whaia li tai sau Yesu alo whae tau le mea. Ngao ina e o i tangata e tu toa la tu loto e ave i le tala le lea. E peo missionari. Peo tangata o lo o le mission fio le ave le fina ngalo le tua. I mea e le i o i ai le tala le lei a ke riso Yesu. Se fulu tau sanga i peo na uta ua. Ia, whaau nu ua solo le apostolo i le tele o nu, e tau ai i inisio vaenga, i sunako ma, mea olo i tangata le ma fau, tau ai. Whaasola le apostolo malanga i sea, ua mai le mobs, ua mai tangata, whaatu whalawelawe, o mai e whaatupu se vevesi, ia whaamei le apostolo. E le whaingo fiele ngā luenga, a o nuu, e le i o i eile le fina ngalo o le tua, po le tala le ia ki riso Yesu, le wha mai le apostolo polo. O i nana ave ia ue le tua, i le whaingo fie, whaita. Luas fuluma le lua o luas fuluma le wha. O loo whataua mai ele meo le, e fo le si, e o ina te le foi tātou e mese tātou whaiwhi au, e mese fo tai. E le meo le well plan mea uma. Well organized, well planned, siki au. Ia whaatulanga le lei ma fuafua mea uma ai le whaia mese ia me ta o malanga. O Paulo, o upuia, e ta o atuai. Na mantua plan le lei al malanga al apostolo. E ui ana ilo e Paulo, e ui whaingata ma pupuanga. E ui atu i mala ma mea ti ngā me whaingta. Ainga, tau atu, o te aluatu. Ai whaalongo la whai upo lusu ma le lua. Amaia, o lea foi, e tele mea sa le ma whai ai a te au o nā aluatu i a te utau. A ole nei, u le ai se toe mea o te whaia i nei no, ma ua tele tau sanga sa o matua fia aluatua i a te utau. Whamaila lusu ma le wha, o au alu malanga i se pānia, ona o aluatu ai lea i a te outou. Awa o te wha moe o te asia si atu i a te outou i lau malanga. E mō lia fo i au e outou i lea mea pe a o muai ma lia te isi i lo tātou wheiloai ma outou. Well planned. Ame i e
o ame e fa mai Paulo a fo fuanga Paulo le malanga Paulo mo Roma la mele fai la mele fa toi Paulo le ulia o le fo fuanga le malanga Paulo Loma o lo ta o toi Paulo le ulia ni me taua me mo fa mai wa mai ala unga luenga ile nei vaenga lo langi o te ai o lo mana o le nganga le tua o te watu stay me so I'm coming o le si mea lo fa mai e nau lava lo loto o te fia alu i se pania a o lato o te alu i Spain ona o waso tu le ia te utou te fifi la i mautou a lo loto e fo i ma se upu ma se ai singa la apostolo foi po lusu mal fa le na foi tawina pe auto mali li te isi ai pe mai ya pe am foi ono to lango ina la malanga luinga ele o se aisi o le a ngani le apostolo Paulo e mana o miel to lango e la o nga luenga o la nga luenga o le te au ne le tu but I need your support financially o alavangi possession o alavangi me o hangi me mana o mia e mana o mia le apostolo o te mana o mia to so ani a mesal me to pe mai au latula ia auto mali so di mai le si mea sa mana o e fia mafuta atu i tangata o le ekalesia. O le mela, e se le tau, pau ale me fai, ia fai se plan, fai se fuafuanga. O le fuafuanga, e mwena sui, i le mea e fina ngalo i eile tua. Yeah, we can always change our plans accordingly to the will of God. But at least we put down a plan. Ia fata tia se fuafuanga. E sui e le nganga paia, ai e fai le fuafuanga. Ia iei se fuafuanga. Fai se fai unga. Fai se fai unga. Fai upo lusu malima o lusu malima. O lo fata ua mai la apostolo Paulo. Roma e ta ua i lo loto tangata matitiva. Ta ua ia ta tangata matitiva. A fai o in tangata matitiva i tono le kalesia, va ai fale le tangata matitiva. O isa le tele o mea o le apostolo le. Inga te fata ua ina lava mo meo tangata matitiva. Nanga ilo e Paulo, wa ai e Paulo, e mamoli mawina e Paulo le to tele o tangata e mana o mia ia le fiso soani. Mana o mia le mea ai, mana o mia le tupe, mana o mia mea, e mana o mia le soifuanga. Ala lava e fai le iwi male. Fia le tangata mau mea ia ai le mwhai o na lofa atu ele tangata mativa. Sa tele la fata waina e Paulo. O le alo lofa, te tau na alo lofa e kalesia. I tangata matitiva, ma tangata pupunga tia. Ia o Jerusalem malisi me ese le fata waina la apostolo Paulo. O Jerusalem mas e tele ina oso fa ia e meo mafui. E o le mativa male, leini meno no fo le tele o tangata i tono Jerusalem. Le foi la leina, na leina hao le taulanga, mea na whealua e Paulo ia na malanga, lona lua, lona tolu, sa hao ai, sa alu Paulo mwha malo se o kesiano. Alofa i le au solo i tono Jerusalem o loo manao. Mia se fso soani. Na iei le bomor kolnito mtao pa sfum leono le ngata ilea le au onga Paulo. E me te o le foa i le lua kolnito o lona mtao pa valu maleiva. Telele. O le tele le saito e lua tele lana se le mai. Lu ia tu le apostolo Paulo. Kale si e kolnito. I o fai le tau tau le tau mea lofa e fai. Nga hele ise me wao a o nei le mele u te iei. O loo wa ai le foa i matau tia i nei Makedonia. Io Makedonia mataulia e kale si e Makedonia o le region. O e kale si o lo iai pitonu e pe Filipi o Galatia. Ia o fo io Kereta maisi kale si o lo iai tonu na. E ofo le apostolo Paulo. E lana wa ai le foa i a tangata. Ai matitipa. Ai ling tangata e mau mea. Lefa mai le apostolo Paulo mta upunga e varu. Wa ai le foa i matamau fa mai foa i mai le lei o se mea isa. La lava i tau ma fai se mea lofa, fai se foa ai. Tu fa tasi. Ona o le alo lofa i tangata la ta o mai tono Jerusalem le meolo i le Mother Church. Po le kale sia o le tina. O la mana o mia ia se fiso soani. Ai la fai upo lu suma le lima. Nai fai mai ai fai mai o le uaru malanga nei i Jerusalema.
o te au nā tuai i le au paia, le la alu Paulo ma hao o mātu mea lofa i o umana o ke naise le na umalanga. A wā ua loto Maketonia ma a kaia, e sauni se alofa faitele i e mātitiva o le au paia o Yerusalema. Wa lātou loto fo iai, sa ia te i lātou fo ia lātou mea, a wā a fai ua mōlia inu ese i lātou a lātou mea i la lea nganga. E te tau ina lātou whaia se tau langa i a te i lātou i mea o le tino. Mea o le tino, rusu manuat, o le nei, pe a o wha uma le nei mea. Ma wha asao nga le mu watu le nei fua i a te i lātou. Pe a uma no ua o ina le mea lofa le nei. Ma uma moli fi le mu watu i o lātou lima i Jerusalem. Whamai lau Paulo. O te ui atua i a te o tau, pe a o alu watu i se pānia. Mele lusu maleiva, wa oulo foi pe a o aluatu ia te o tau, o te aluatu male a to o toa o le manuia o le tala le lei a keriso. Pio laif toi wha atata atu inale ai singa la apostolo, mai lela o latu awatu le mea alofa i Jerusalema. E uni ngalo ia te o tau, o leo ke ui aki au kou, wha o ngako ma fau, whaise mea alofa, whaise love offering moa. Voi tu sai mal to ta ume la apostolo Paulo i o le mea lofa lea ma le ao le la latu tu i lima i onga o lotu e role a u lotu i o tō lore lei se whaunga le tō mawa whau hao se mea lofa moa u langa lote fialu i se pānia anyway ia tātu te le mauti noa pe nālu i le apostolo i se pānia wha meisi nālu ia mate ulia le nā latu loa loka loa e a fo i a Roma i tono whai pui pui ia te loa ai longa no o si apostolo i lona nau ta inga i fialu i Maketonia. A te leo mea e o ni apostolo i tahu o tangata mati pe o kalatia e lua, whai upo sifuru. Whamai upo Paulo. Tau lava na ia mana tuaina o e ua mātitiva. O le mea fo i lea na o nau i ai e whai. Le ai tala noa Paulo i mea alofa i e tau na hao e kale sia lau kirisiano i e o kei o lea e le oi a fie ni mafui e mani matangi mene wapena ai i auto wanga le lei mo auto uso o loo mātitiva i te tonu o Jerusalema. Le ngata la Jerusalema e so se mea lava. Le fo lai luia tu le apostolo le awalia le kale sia le te tonu o Roma. Ia, nau o longo te ate utou le mana onga le te tonu o Jerusalema. O a wha utou ai utou ola fia ma ola saunga le munga i le tele o le whamunianga i Roma i le meolo i ele siti o le langi a o lea e mawhatia o to uso kirisiano i Jerusalema. Ele o whatu la Paulo e maisto mea alofa i au taunga i loa le lauli. Ia whaunga leo la tō mawa whaule me le mina tua i le apostolo ia mana tua alofa i e mātitiba. Love the poor. Se la li taua. O le whai unga la o le mata upu lea. O lo whatau ai le au ngani atu le apostolo i le auso ina ia te talo mai mo ia. O mata ona la ngona, o tautala Paulo whatama, o tautala i le tangata moni a, le tangata lilo le tu tonu o ia, the real person inside Paul. He is a little bit anxiety. O ia ili tau atu vale le titi o le apostolo. Tau ilu popole o Paulo. Mawale me mo ia o le tangata. E le o se angelu Paulo aisa. Wai lore le e Paulo. E le whaingo fie la na ui le la ui e tua Jerusalema. E le whaingo fie. Le ala wala tatu te loa le tino mai o le winga o le manatu o le apostolo Paulo. E mana o mia se te talo moia. Le au ngani e tua. Le o matatu whaitawina. A le mena tupu ia Paulo. E le whaingo fiela na tau nuu atu i Jerusalema. Le nā latu o watu le mea alofa i le kalesia. Ai whasanga mai i au staulang sili ma tangata i utaia. To e whai ona whaamisinonga ma tau tu ai fua, ma le te leo accusation, te leo mea na whapenau no o le apostolo. Mea malatou ngā lue whaatasi e loa ma Roma, ia ma avea i e solo e whai whaamisinonga o si apostolo. Ina ua tau nu, le winga la leo te talo le apostolo. Te talo atu, ma ole atu i le auso i Roma, aile i atu, aile ui atu. Mana tua mai au, ia au tau te talo. Nanga whainta, lua tau sanga ngā whalipui pui e Paulo i te tonu o Roma i lana fo i le i ona lava tangata.
i Jerusalem, ai latu lokai tangata Roma. Ai sa, ina ua tuatu i tua inga se tangata Iuteia ma tai lotu ma lau Farisaio ma lau hostaulang sili. Te mu fai Yesu e se mea e tauleanga ina ai Paulo. E a fia whaatasia e le ngata o le soli o la tu la fono. A se mea a fia e foi. E le silver law po o tu la fono wha Roma. Ina ia fai ese tua inga se ina ia tau kilti ia maua ese fo ese tūlanga o le tua ina i lo Paulo. Ia ma whaau i loti a te. A peita iani na pui e le tua Paulo, i le i fasio tia. E tau ngoti e Paulo ina. Tu sai ma tua inga se ei meo ana sol tu la fono se o tua ina ai. A peita i. Pui lava le tua Paulo. Fai pui. Whea vei soro la uli o Herota o Akelipa o le tupu Herota. Whea vei mai i, bring forth, mai i. Ia e whai wai. O fai pui se apostolo mo le lua tausanga. Ia, o lo le keimi wa ready Roma, o fa mai Roma, au mai loa le li ngā Paulo, ia, le ana, alua i loa le au malanga, mai si pāngu tā, e le malanga le ana ui atu, ma fuelele atenai, le na oso tua i nā, ma whetau ia ma le wakuto, ma lepe le waa, ia ena ma moli lava i le tua Paulo ma le au malanga, le lava i le iso sola, ni pāngu tā i le malanga le aisa, o le lei te inga kapiteni, o le lei o le wha mawhan whana mal wha alotu tele, a le kapiteni a le atua sa alua i le waa lea, ai o Paulo. Tu Paulo, au ngi o se sila mal waa, kako tu mau pea, ia ta man malamal tala, ta lepe le wakuto le matangi, whasanga mai luma, ia le waa, ia nana, aina ave lava i le atua, e te tau lava o na o Paulo i Roma, aisa, a o loa Paulo i Roma, ma le tala le lei. O le mea o le atupu le tala le lei. O le a vave o no o i le lalolangi. I le Romans world. Le lalolangi Roma. Na vave o no o le tala le lei. Mea ngā wei Paulo i o le tusil nei i tonu Roma. A wha o leina tai au, a mauang ni tangata Roma, nu ese tangata o le, whalele o le military mi tangata, a maua tangata ni le tala le lei. E mwhai o na o tangata nei, i waa ma meo travels, ma awala lau papa o whai Roma, mwhai na vave ai leo o le tala lei, i le atu lau po le lalolangi Roma, sa ia i le nama i teimi. Pol kalame uma a le atua, na whaasau i nai la apostolo. Whamaila i alo whai po torsfulu. Le au soe, o te ai o i atu utou. Ona o lo tātua li o Jesu Keriso, ma le lofa o le anganga, i o tau matua fina finau whaatasi mau i talo sanga i le atua moau. In other words, I urge you to pray hard with me and for me. Talo whaatasi mau. Moau. Tosu maltasi. Mai ina ia lavea ina au i e ua le whaatua o lo o iutaia. Le umano whamtalanga tunga le mele la au e Paulo, le la uia tui, la tui e le mea lai whatali mai. Whamai, ina ia tali le leia fo ia au le au pa ia, lau fe au i Jerusalema, ina ia au aluatu ia ati au tau male oli, i le fina ngalo le tua, ina ia tātou, fe wha maa whana i ma au tau. Ia ia te outou umalava le atua e ona le manuia. Amene. Mai Paulo. O lau plan, o leu te plan, o lau fuafanga, o te fialu atu ia te outou. But I have to go through this stumbling block first. Ho lea o iele me whainkale o ke oso mo mua koe. A te talo mai moa. A o watu i, a wola tu i. A usao atu i, o te fia o atu i a te utou, whamai, a o wo atu i a te utou, ona o wha maa whana lea i a te utou. Ia, me amna u whaita wale si whai upu le lunga i whamai, o le tele ia o le manuia lea o te fia aluatu mau i a te utou. Aisa, o le
au na le tu le tu atele o le manuia le ai apostolo Paulo. Paul was carrying tons of blessings that he need to impart vatu e tufatu il au kerisiano le auso o lo lato mana o mia le mea lofa ma whaamrianga i e au na le tua. Nau Paulo fa mai, I will come and I will exhort you o le au whaamawhana. I will become blessings for you. O le whai au whaamrianga i a tau. Ai te talo mai ina ia au sawa tu le mea lea. Ne ia woni e woti. E mataulia la le nau tau. Kelo, toi titi a oti e Paulo i. Whai whamasinonga e te tau ona whasioti Paulo. Ai avatu i le whai unga Roma, whamai Roma, e le aise, e matua i le aia ma se mea e guilty ai Paulo. I mea ia mai e le au whaitau lang siri, ma tai iu iu teia. O le a mai ma mai e malatu whai unga e te tau o na oti Paulo e tusai, ma lona blasphemy ina o le tua, o le malu, mea umang tu ai ai, tau tu ai, o le tula fono whai e Paulo le peritomi me ma pena. E whamai ia lauli i o Herota ma. E le se mea e tasi, e matauria la, ana whaapea e le o iai le nganga o le tua, i le auli i Roma ia. Ana whaapea e le o awai le tua i le Paul Kalame ato. Ia ngā watua whai unga le au iuteia i ngoa latu se apostolo e fio o atu i aima watu le mea alofa i lau kirisiano nei. Ngo ngā luatua whai latu whai unga watu i lau Roma, saingi Roma, whaasa tauro. O wale mea ngai taunga whai a Paulo, o le whaasa tauro. E tusa mana soltu la fone, ntu atu la i a Roma, whai latu whai unga. O Paulo e tauan whaasa tauro. He deserves to be crucified. Ai watu la i laulia, lai ile nganga o le tua e la vea e ilana au auna. Whamai ia e laulia. E le ima se mea, there is nothing accordingly to the law that this man has any guilty of any clause of the law. Le ima se mea o le tula fono e ono o ai le oti i le tangata lea. Ia lalal mea na liu iai, ia avakui o, amai i avakui o, ia o atulo i le lifo lelo akeli pā, lakali i o Herod. Vatulo i ngā, whalpuipui e lo i ngā lua tausanga. Tā pēna i loa, ia, po le altaimi i o e mai ai, ia, taimi ngā lautula i mai Nero, le tangata mi o leanga i Roma, le kaisa albole. Ia, mai lo ia Nero, ia, mai sesi, bring some lots, o mai sesi vaenga, o pāngtanga i ngā i tonu o tau iuteia. Ia, le la lua tue maltama le tua le la tue. Ia, fo i, whaau o atu le manuia i lau kirisiano Roma ma veai o ia se le impact o le olanga o Paulo au iei tono le whaipuipui. E ui na whaipuipui. Ai na sui e Paulo le tele o langa o tangata. E o a e fita. E o a i o taito o se lau. E o i tangata o le malo na convert ngani liu i le ngā luenga Paulo. Aisa, e le tauna o tila apostolo i le mele na ui atu aisa langa lai te le ngā luenga Paulo le tutoe le fina ngalo le tua. Salol me folna a fai i o Spain ia Paulo. O le fina ngalo le tua. E ese ala u fufuanga Paulo. E ese le mele u te mana o te nofo i pei. Langa i te lelo wa o ngā i le mele o le a e nofo i tono Roma. Ia. Tatu te loa na umalua tausanga valpui pui i te tala. Aina toe pu e fo i matoe a watu i te tonu si apostolo i Roma. Wai le iso na sao lotonga umi foi lea wa pena umi na sao loto maalu e asiasi i aso umai i nai e kalesia ia nei i tonu o Roma. Sa iai ai tonu o Roma, no foi lona lava fale, lo inga ele o sto inga whalpui pui foi lea e. Kai pio whalpui pui e pura mremo ma Mount Eden makua e lewa aise, tau lewa aise mala malama ele, o ngai restrict, o ngai ele pui pui nga malu, Paulo, na nofo ai e lona fale, totongi lona fale, ia ma tele tangata ma whai ona siasi atu ma tālai ei Paulo, ma whai ei open air Paulo, ma ngalu ei Paulo. An sali liu al tele o tangata, e pe o Onesemo, pe o tamalo Onesemo lena sau mai o ia Filemoni, lesina moli mau, ma lesina whailonga o le te o tangata na li liu leo langa o Paulo tonu o le whalpui pui.
Ia, tau le lan toi pu e mai lo Paulo i tonu, o mai lo i tonu. Ele i umia ni aso na toi a mai ei Paulo fal pui ele second term lea. Ia ai, fai lo fai unga nero. O le a watu lo Paulo. Ia le ana, tipi ei le ulo le tama o si o tatou apostolo Paulo. Ona o le leanga ma le ivo o tangata Roma ia vai taimi. Na, alna, famailia Paulo, ile fai po tors fulu o tors fumai, tors fumatolu. Ia uso e. Ia finau vatasi mau i talonga. I le atua. Talonga i le atua moa au. Ina ia whalongo lai mea. Me mua, ina ia lavea ina au i e ua le whaatua o i utaia. Ia tali leia fo ia o le aupa ia. Tolsu malufa mai, ina ia o walu atu ia te utou mali oli le fina ngalo le atua, ina ia tātou wha mawhan whanai. Ia nau umano whaitau, umano whaitau ina vaenga na, nuinga. Na ia tali leia mai au, acceptable to the saints, le ngata lea, ia maua se awa noa te fia o tua ia te utou. I'm longing to see you. I want to come and meet you. Ia watu ia te utou. So, pray for me. The talo mai moa. Tatou mai lole, tatou mta mon muli mta po sumo leono. O mta po sumo leono ia e la tatou le foi te wina o moaka o le tele o ingona, tol se fulu le ia ingoa. Ai va mai o te fai lo atu atu tou lo tatou tua fine o fipe. O le ti akono lea o le kalesia o lo i Kenny Keria. Ina ia talia o ia o tou i le li i whapei ona te tau i le aupa ia o tou so soani fo ia te se mea a o tou e au ngā ia te ia. A wā fo ia to tele ua i so soani ia a toa mau nei. Ua uolo fatu ia pisila ma akula na la whai ngā luenga whatasi ma u i le ngā luenga Keriso Yesu. O i la ua ia na la tu watu i la ua e su ia iau ia o wola. E le na oa u e whaaftai ia te i la ua. Ai a toa ma e kālesia uma inu ese. Mai ua oua lo whaatu fo i le e kālesia oi lo la ua fale. Ua oua lo whaatu ia e paineto o le pele au o le whaapolopolo o ia Keriso ia kaia. Oua lo whaatu ia Maria o le nga lue tele mo i mātou. Ua lo whaatu ia ane Roniko Mayunia o a inga sa mātou whatasi ma u i le fale pui pui. Ua longo le leia i la ua e apostolo sa lai ia Keriso na mua ia tau. O le maneia ia pēa mpapela wale taimi whaitau umaia ia oingoa. O si hoi taimi, mene i oingoa, le lisi oingoa. Tere tātou te le fia whaitau ina isa, pia boring pia a ili tā ua. O le maneia o le lisi le nei. Te o le tau loto i le tangata nei o Paulo ingoa o tangata nei. Ma tau lia fo la ano tangata ia ilo e Paulo. Tangata nei lena tutuli mai e kalautio. Ina ua expel mai utaia mai le pūlenga kalautio. Ai tula i mai niro. Le lau toe fo i tangata nei, toe fo i Roma ina u toe whaatanga e niro, toe fo i atu len tata ua momo. Le la e malama mai Paulo le to tele le ngala to ngā lue e Efeso, i Galatia, Coronito, Filipi. Uringa lai loa e Paulo le to tele o tangata nei, tangata to tele tangata nu ese. Ale mea ese le manei al tusi nei usum to vafine. Ele o mea o mele leia o ina imo mea o mātou ni whaife au. Olmo mea o le iloa le lei le leo mamoe. O ingoa o lana lafu mamoe. Mo le maitau le lei ki ngā ungil teimi na oai. Ae matua i mawhana whanale. Toi matala le loto o le apostolo. Na te maitau le lei ai. I lo le lei e Paulo i ngō ni tangata. Tangata sa lātou masani ma lātou ngā lue whatasi. Te alo whai upo mua lusu mantolu le i o il tātou whaitau. Lusu mantolu. O lo tā ua i e Paulo ni ngō se tolu se fulu le lei ai ngō. O le valu o i ngō i ele sau le lisi lea. O tangata la lātou te mafute i Coronito le mele tusi. E ti mo teo maisi au li ina. O lesi la lua se fulu ma le lima. Ia, po lesi lua se fulu ma le lua. Ia, o ingoa ia o lofa penao na
o lo tangata o lai o i tono le kalesia. Ai nei loa mai e Paulo pe o le mele na o whaia tuai. E whiwhi loi tane ma whawhine i le lisi lea. E lua ni au ainga o lo ta ua mai la apostolo. E lua fo ini ni tina e le o ta ua ina mai o la ingoa. Ai le ngata fo ilea. O lo iei fo i mani ingoa ni auso e le o ta ua mai e ingoa. A lo ta ua mai o la auso. Wahatangia mai e le neimi ta upo usam tu whawhine. Le me ta o le maa whana o le maa whtanga. A Paulo matangata sa ia leo ina mga lue ai. Mātangia mai ai le alofa moni o Paulo i tangata o le ali. Ona o lona mai tau o ingoa. E a fo i e ili si vai inga leo o mātou vai whiau. Ma meo le ngalongo fio ingoa o tangata. E la vea e fo ia. Toa o mga introduce mai ka o maili ingoa o tangata fo le e fto ala tu le kalesia pe asia tu fo i se sauni. Ai koe musu aku i loko o lua. Oi fo le ngosi. E al mea na le ngalo fo le. Ya e me se ai ngoa e kau whinka. Whingo fiana mana tua le i te le usi ngoa. Ai le teimi. E ngalo ai. E ngalo ai i mo ngoa. O Paulo. Ya. Tasi mea. O le fo i atangia mai i le lisi a Paulo. Pe fo e nga kele o mention mai fo i ngoa isi. Fa mai ola uso. Ele lo foi po pe ise vai nga Paulo e ngalo fo isi ngoa. O le tele o ngoa i ta o mai. O ngoa i lo ai. Le fia tele o Paulo i mo le. Fo le mafuta matangata. Sa ia leo ina. E tu afa mal fa o to lusu mal fitu vai po lusu mal tolu. Mai ia e matuai lo tino o au ma moe. Ma e ma fau i au lafu. O pui hale. Al fata o to le foi mai i le au leo ma moe. O tangata Israelu na vai tem. E lu i foi la tato. Le au leo ma moe. Foi mai i loa le lei loa tino. O au ma moe. Le se mea i le lisi lea. Uzom tu va fini. O le ekale sia ale atua. E whaata ua i nai tangata o malawa. E o ai tangata e le tā ua i le manatu o isi tangata. E whausia le ka le sia le tua i tangata o maa. Mo tangata ese. Wai le lisi le a Paulo. O le diversity o tangata ese. E ta umaiei o le tua whawhine i a whipe. O le au auna po le ti a kono. Le ka le sia i keri i Kenny Karea. O le tōtele o tangata o le nei lisi o tangata nu ese, e ilo ai le tōtele o tangata nu ese sa i le kalesia. O le tele o nei tangata o ni tangata polonga. Ma tangata sa polonga ai ua whaasa o lotoina. O nisi tangata o le nei lisi e manatu le tōtele o skola. O tangata o au ainga o kaisa po au empire roa ia. O tangata na au auna i tonu o tangata nei. Tangata maululunga nei a o li liu. Ma ave ma tangata kerisiano. Na e sau wai ele au ainga ngai ta o Arisopulo. Le verse 10. Arisopulo o le grandson o Herota. A o polonga ma tangata sa polonga ili tangata lea. Ia wafo tangata lo Herota. Mo le tala faso le pito. E wo le leia ma le emperor. Fo lo kalautio leng tatu tauan nei. E wo le leia. O lona winga. O polonga ma tangata o le au ainga. O le tangata lea o Arisopulo. Lea ua avea ma tangata ua li liu i le whakerisiano. E tusa ma le aluatu o le tala le lei ma le whatu ino e kalisi tonu o Roma. E le au ainga e no ia nā kiso i le whaiupo e suma le tasi. O le tōtele o tangata nei o tangata e iaia latu mea ai le mau mea tele. Ai tōtele fui tangata i tono le kalesia. Wa ave ma tangata kerisiano. O tangata e matua mau mea, no inga diverse, e ese. Ia kai peo e kalesia. E ese mea e, a misa e kalesia i nei usila. Ia mai ese nuu tatu te o mai ai. Ese i tu malo tatu te o mai e mai Samoa.
ese ia tu ainga tangata. Ese mea fi ia le, ese fo background, ese mea malava. Ese ekalesia na whaavaya e a lua mai nei ia ua mafute tu tono se ekalesia. Luinga o tangata ese le mea e o mai ai ia tangata. Ma vo fo ile lingo ia te sio le fa upe lusu ma le lua o le fa ilo tusia Paulo le na ia le tusia Paulo. Ia makuato fa mai ua vala uina e Paulo o le uso le fa upe lusu ma le tolu. Luinga ese ia po lele ia professional mo ngā luenga. Ese background, ese me ale o mai fatasi, o fausia ai. O tangata ata mamai, o tangata fo lele maula lalo, o tangata fiololo, ele o whailonga ina po ai ni tangata e fausia ai le ngā luenga le tua. Wanse o mai e tu tonu le ngā luenga. O le whanau le tua ua tasi tangata uma. Pe fo la le fa te ingo te sio le ngole o te sio no ta uana nei usom tua whawhene. Wa le ta ua mai le ta upo suma le ono. Ele fa upo lusu ma lua mai o hau nei o te sio o le ua tusi le nei tusi ua oua lo fatu ia te utou i la le li. Ia. O inga le fo e te le fi ngaunga fa mai o le tusi a Paulo, o le tusi le ia Roma, e ese lon tusi tala. Pa mai o le tangata le ngoi a te si ona o le whaapunga lava na tasi. E mantaulia. E le whaapea la ta umai e te sio fa mai o tusi le ni tusi ona whaapea ile o le tusi e te sio. O ia e ona manatu ma upu. Sa ele secretary e Paulo e ngoi a te sio. O le whaamaunga fui whaapea ele na o te sio se secretary e Paulo sa iai. Sa fe so swani ile toi ina, ile tusi ina. O ana tusi. Aisa, ua matua le to ina. O ia e sa wai upu. E na pau ale mea le whai lau tusi e whai. O le tusi. Tusi lalo upu ia. Le ala e sa wai ia le ngole o hau nei o te si o le ua tusi le nei tusi. Nga pau ale o le mea na whai e te si. O le tusi a upu uma. O upu na au mai i le apostolo Paulo. Ia msalonga utu e Paulo ma le whaatangana. Ia mention ai malongo ma fai ai tau ai o ele tusi ele ia faina ia Paulo na me aisa mama le mafu fau le apostolo e se foi lale le background e se foi le nga luenga le tangata o te sio fa penga foi e rato nga ta o mai foi polus mal tol fa mai o le tula fa le sili o le ai po le ia po ia le teu o loa o le ai le tusi mai ai tono cornito mai o le tula fa le sili ia o le tangata na te ua le oloa po le treasurer ta ua e Paulo ia pisila ma akuila fa mai o tangata fai fale ie e se foi le professional fo ia akuila ia pisila o tangata ngā lulu ai fai fale ie a le ua forma po ile kalesia le tua pe ia fo na ia le tatou e kalesia nei vai tem ese mea lofa ese ngā luenga ngā lulu ai o mai fatasi e fau le tino ke riso ma fa ngai mea lofa mata leni nei u fa mnui ai le tua i le ati na ina fatasi o le ngā luenga le kalesia lai Roma usum tu va fini se kalesia ua fausia mai tangata le ngata o tangata e le tau aloa e o mai nu ese no nofo ese e ngata lea o tane o fa fini tu sai malelisi lea o nisi e polonga u whaasa o lotoina. O nisi e yeini mea, o nisi e matua mau o loa, o nisi e matua matitiva. A penale, ne whainga ele atua o lana ngā luenga. O le mea muli o te fia si atua ili tā ua tele o le mea atua le nei ma le tusil nei. O le mafutanga matango fie. Mafutanga wha le uso, a common bond. Le bonding i tono le mafutanga. O le ase mea o lo iloa mai upu o le apostolo i le mata upu le nei. E iloa ai le tā ua tele o le mafutanga ngā lue fatasi ma le whaalfaninga i tu tono se e kalesia. E anai whese se inga le titi. Pe fōna iai le tū i e lua a le tū anu ese ma le tū a iuteia. Pe ia fō i ole
common problems I kongo kako I kālesia, ia teimi I whawhita auli. A o le mea lea tau mai I le mata upu lea, ese le tā ua I loa ai. O le wha manatu atu le apostolo Paulo I le kālesia. E le ngata o tangata ia mātou te inei Korinito, le mea lea o te tusia tuel tusil nei. A o tangata fo ina, e tasi le mea mawhai ai ona tātou tutu whatasi au na whatasi le ngā ruenga le atua. O le mea lei. E whaalua se fulu whaona tā ua I le tusi atoa nei upu nei e lua. I le ali. In the Lord or in Christ. In the Lord or in Christ. Po le alawa le tele o mea o lo o tautale le apostolo Paulo. O nei mea uma na whaalau atuai I mea uma na ia tā ua matangata uma nei. O lo o whaau ngā tuai le apostolo Paulo upu nei. In Christ or in the Lord. A mata mai lava ia whipe sa whaiatu I tangata o le kālesia I le ala atalia mai Filip ia whipe wha mai I au tautalia o ia I le ali. In the Lord. Whai upo e tolu, wha mai o Priscilla ma akula on tangata ngānu lue, wha mai tangata au auna ia keriso Yesu. In Christ, they were servants in Christ, o tangata sa ngānu lue I le ali. Ta ua fo I e Paulo le whai upo e fitu o Aneroniko, mai unia wha mai o ila ua sa iai I le ali. Ai le I mawaina e au le ali. Na mai na mua mai Paulo na mua maua e tangata nei I le ali. In the Lord. Sau ia ame pelia wha mai I le whai upo e valu. Lo ta ua mai le ingone nao le tangata ame pelia wha mai o le pele ia te au I le ali. O upano sa ta ua e Paulo I le whai upo iwa wha mai sa ngalu lue wha tasi upano mai mātou I le ali. In the Lord. Whai se fulu o a pele. Ua tau le leia o ia I le ali. In the Lord. Le au ainga o Herodiona. Whai upa sumaltasi. Mai wā lofa atu I Paulo. Ona o I la tau. O loo I le ali. Because they are in the Lord. Alofa anga fui o Paulo. Whai upa sumale lua ia tu whaina ma tu fosa. Wha mai Paulo, o e sa whai ngā luenga I le ali. Alofa anga o Paulo o lo avatu whai po suma le tolu I a Rufo. Wha mai o le na filifilia e le ali. O te sio o le whai lautusi a Paulo le na utawa ni whai po lusuma lua wha mai wa avatu lana wha alofa I le auso in the Lord. Na e whai tau I e whai upu umalama na te maua ia upu I e ta ua le apostolo upu nei in the Lord. In the Lord, in the Lord, I le ali, I a ke riso Yesu. Tātou I loa ai le nei mata upu, se fulma leono whai uai. Le tā ua tele upu nei, I a ke riso. I a ke riso. A whai I a ke riso o mai tātou. Wow, I le whātua. Wa upu nei I a ke riso, o lo tau tala, o tangata o la ua, fa atua I a ke riso Yesu. E le te o tātou I le li. Wālana tātou I le li. Through faith. Ona o tātou fa atua I a ke riso Yesu. We serve the Lord. Why? Because we have faith in Him. We accept Him in faith. O tātou ta lia ina Yesu I le li. Ngā luenga uma tātou te whaia. O tātou whaia. Ona o le li. Eisa ua iei ke riso te tonu. O tātou o langa whaalenganga. In the Lord. In the Lord. Roingala, to tonu e kālesia. A whai tātou te ile li. Ma maua le nātura po le winga mātango fia lea. We are in the Lord. E le otoe, ese tātou, we are all in the Lord. I le whātua. Ma ilo la apostolo Paulo. O le awala moni lava lea e mafua e ona mausali se mafutanga e no nofo le lei I le whaaro whani te tonu o se e kālesia. Amen. Le si meolo whaatau mai tonu le mtau pule o somtua whawhene
o le kalesia e fausia faatasi e tagata e galulu e faatasi taʻua e paulo i nei tagata uma o femai o loo afia ai i auaunaga i le alii o fipe o le tiakono o le alii femai o ia o se auauna o loo galue e tiakono i nei kenesareta o loo taʻua foʻi e paulo prisila makuila femai o tagata o loo galulue sa matou galulue i le alii o ni tagata e galulue faamaoni na sa feloaʻi ma paulo i koronito lenei ulugalii i lana malanga lona lua. Se o ngari faifalii e tutusa latou professional ma paulo po ngā luenga. Sa oile ma paulo e Efeso ma tuu ai la ua i Efeso ai toe foi mai Roma ai sa toe foi mai i Efeso ma ngā lulue ai ma Timoteo ina ua umaona to iei tu tonu o Roma. Tusi mai la paulo i lana tusi o lo iei Priscilla ma Aquila i Roma. Ai mulmuliane ta ua le lua Timoteo e whāwai po suma leiva o leo ua toe foi mai ma avea i la ua ma tangata sa wha moe moe ina e Timoteo i tu tonu e Efeso i le ngā lunga. Tangata e ngā lulue wha maoni i le li. Ta ua e Paulo tina le whai upo ono i ngoe a Maria whamai o se tina e ngā lue wha maoni. Tina. O upano ngā lulue wha tasi i le li whai upo iwa. Tu whaina ma tu fosa. Salo se auso. May they are workers, hard workers in the Lord. Pe seti o se tangata e ngā lue wha maoni le li whai po suma le lua. Amen. Oka. Usom tua whawhini. O lo whata ua mai tina e tu tonu o le mta upune. Ele na o tamae whauese ngā luenga. Tina. O tina. O fitu tina o lo ta ua mai whamai e ngā lue wha maoni ai lea a fia ai Priscilla o le ungali malon to lua. Ta ua o tina e tu tonu o le ngā luenga. Ele na o tama. Leila lo langi nei vai taimi whaafitai leo a matan tau whao ngā mai tina. Whaile leo tina. Ai le na o tama. Whaata ua le ministry a tina e tu tonu o le ekalesia. Amen. Ya. Te lo le i tātou minuti e sufulu mene lua. Ele leipe atalatu le tātou leina. O le vai aso fau. Te lola le stato Paul Kalame, ono lau te malanga i Australia i lau fono. Ya, le umalongo sunga ya sau, ia te lola a malolo ia tato Paul Kalame, sa ufapea. Ia, e live ma le tato Paul Kalame mai o i Brisbane. Ia, e ufapea. Ia, le aila wha lawe fo i langa o le o te alue. Ia si amta upu fo i le whail maafutanga whai whiau. Ia, tu uma hilo taimi. Ia, ai, lau sau tato walau ua mua. Alofa. Alofa lava, tato walau. Ado se vola sunga. O ile sa no fa moli. Alo luai. Alo fa luai. Ya, sa no mai lo. E nga se fa fe kaia ngol kadingol ofisiri vai aso le bu kade vidiako. Oi. No moli ku se fa fe kai. I. Ya. Le telo ah. Va ngo ya fa fe kai kilia mur kadingol ofisiri. Dale. Mala mai fu isia me nga ngefu ele ma fa fa. E o le si to inga la fonga. Ah. I. Ya, mo la fonga me fa tau. Ai le la fonga me foi o tongi ah. Ya, la fi ela o foi va la foi fa ko nga. Ya, se e ka manga. O ya min o la fonga ah. Ka ke le la va fa mungiele tuai nga ruanga lo songa. Ah, tai, ya familia tu le tu, ya tu fe lo il va so tu atu. Ya, so foi, so ya. Pase foi. Ya, na multa tu walau mai ai, ya pa foi te fia walau mai. Malo lola le tatou ia talo fatu tatou lau talo fatu lau sunga poni talo fatu nina malo soifua talo falava malo soifua maua ia malo foi mana ia foi tatou Kalame nei tulale atiati e vi ia le atua e ia no mai ai le mfai fiu fa talo fai por Kalame fa tele la poni mole so ani foi mal pa mala mati li wa fionga le tua yo uma tatou Roma ya la yo toi foi mai Australia falta tu mta fo ia le ia manuia la vale malanga e Australia le manuia foi te tele foi te mila te tali mai ai to amata tatou por kala ia fa tele la we totina tua ai lo fatu ia manuia la vale afia
Tātou te whila ia tili, whamia le tua ia tua tina, whase fua tonina. Whase fua. Talofa tātou lau, talofa. Talofa lau. Ya, maro so fua sunga. Talo, oile sa, no, whamona mole lau. Ya kopo. Check, ya, malo, ole kopo, amai na. Ngi hafkai. Poni. Ya. Tangwai sui poro kispo ia le timoteo ngale momo timoteo. Ya. Ele momo timoteo lam ta upu. Fai posul lua. Alam ta upu. Momo timoteo lam ta upu. Fai posul malua. Ya alam ta upu. Macha upu momo. Ta upu momo. Alfa posul malua. Okay, fa pela lon fita wina. O te whafta ia tu fo'i a kiriso Yesu lo tātou alii. O le na whamalosi au. Na ia manatu ua whamaoni au. I lona tō fia au i le nei whaiva. Ole nā? Yes. Ia. Mana ia a. Opo paulo. Thanks to the Lord. Heavenly Father above. Ese Mana ia. de pore tua so le leo mo i po i o ia. Mai fo tangata ta ko mo lo e lo tau si yo le. I le langa fa i le fa tua. Amen. Mo le ko ni fa kai. Mai le ka langa ka punya sia. Ya, whafte lau. Mahalo lawa ia tue le uso le lango mai. Ia ngare le tua, whamanui atu le tua. No foi na lai tu o le tātua tunu. Ia, pau koe anga le anga ia. Ma te ngā koe inga. Ngau koe le koe le usunga. La misi tātua vai aso le alanga leu te malanga. Tātua whila i tu atu. E kero ke kofo le. Le ai. O kai alu foi a menga alu o le maftanga foi au o le fono foi au foi tu vatasi le lalangi ele ia kalisia ia ngala ia makama Amerika o Samoa o Australia o New Zealand ia to tele ia maftanga foi au na foi e fine mo more lenga le di na foi fonkanga pe o vai coi Wale le, a tātou tui whila ia tiri, alofa te lea tu whamria le tui, ia tu ema la inga kopo, ia, soi fua, pa soi fua. Ia, mua la wale amanoa, la tātou, le fo ufai ul tātou tusi o Roma, ia, a mata mai lava i la amtanga, ia, manuia fo i o tō lo whaalongolongo mai i tātou mtau whasolo. Ia alo manuia e fo i male fo i whiau le fo i atul por kalame. Wa esel manei au tele o aonga matango fie. Tātou a oina mai le nei tusi a Roma. Whaata waina i lava upu tāua nei i pe ole. A miutonu, tau a miutonu ina, ole whaatua tua. Ia a lenga ta fo i lea, ia ole lofa tu noa. To sa ole atua, ole angasala. Mea uma whapena, tele i o mo meo o mta upu silsili, mta upu o lo whata waina i tono nei tusi a Roma. Ia o te aloa lena tātou kawanga le tele o vaenga tā ua, e lenga ta fo i lea. Ia, e lenga tō le tā ua mi o tonu ina, le fo i tātou tā ua i le whaapa i aina. Ia, ma le glorification, ia po le tā uma maluina. Ia, e lenga ta foi lea o le whata waina o le nei tusi. Ta ua o le tala le lei. Ta ua o le upu o le tua. Usom tua whawhine. Ta ua o le upu o le tua i lo soi fua malo o langa. Ta tu ta ua ai le atamai tele o le apostolo e vai maila na tusi a Roma. E whata ua mai ai i ta upu sili. Ta no mai ai li tele o mea ta ua principles o theologies i le se fulu ma le tasi o mata upu. Ma moli mai ai le tāua o le tala le lei. Ia pe fo nei e tāua mai le mata upu mua lono fai upu sumu le ono fa mai. O le tala le lei o le mana lava lea e maua e tātou le ola. It is the power of God that will bring salvation
tuase mai e le whaolatanga po le ola ia e tātou. O man tala no mai le ola apostolo i le tala le leima le upu. Ai ulana tal no mai i le tā ua tele pe wha pe whea lao na ola i le upu. Le upu. E fung tātou tā ua ana nei le tā ua tele o awa onga le apostolo Paulo. Le ana i anto e wha matalina mai le tā ua tele. O lona mamolina atu o le tala le lei. Ma lona mita i lana ngā luenga o lo i e whaia sa i e whaia i le fina ngalo ke riso Yesu le mamolina o le tala le lei. A wha mai la apostolo. Aena ova aia le liu ma le sui o tangata onu ese. Na loa, I saw it, I witnessed with my own eyes, the impact, the conversion, the changing, the coming of Gentiles to accept. Why? Aisea. Mai la apostolo Paulo iana lava upu mita ia te ia lava. Ona sa outau tala i le upu. Aena o whatasi ma la ua amio. I le upu ma le amio. Patalo fa tātou wala mun mun talo fa lava. Alofa. Alofa oli. Oi. Ya. Sa uno mai lo tuiti tia umalta minute. Oi. O moi o ki aku ale o ka o mai melaru Australia. O le conference le tama sangi pa il unlimited. Na o fai Australia. Oi le ai o le network ai faitau sanga uma. Oi. Ia malo la ka o le splin. Ale ang kong ka fa mo le. O le a. Ya, na oi. O le ang kong ta upu fa mo le pe faina ka o mai. Oi ia langa wa umalta taimi. E lisi taimi to te o fam to langa e faisi umi ole melen fam tala nei o langa luto e tasil minute. Ia ua e mana ia le whalongo longo mai a ele foto a saul taimi whai ua ia ona e saulo le sisi mai po lalta tum ta pun whai. Anti o. La pela singa o kamai mga kua. Amon mole. O le mea le ngā e ka mai e ngai ki ngā. O ke fia ia warangi. Pe a mea ngā le sapkala e Paula. Ia Paulo. Wai o le mea ka uar ka la i le suafo Yesu. O mea umanga makai mai le o meka. Ma wisaka wala a po fe o ye a kamu arangi saurori Yesu. Mo kwa sa o mea umalang e o po i mamoe malako leo mamoe. E mauale mea mongi le o Yesu le nga kau abel sa kau le kau abe sisi akua po sisi kanga kaloku. Langi e kau kelele sa kau lo Yesu. Ele vola e abe isi ko inga kua inga kalkonga. Ala sau kuspa ele upu e maka ka waso e kalinga e kukuri. Ele o mga le tu e kapua i pe si kupua. O ai le kaukala le sabani. Ai ala ela ke ro mera e o kapua i mai fuai. O le fakusamongia i o Yesu. O fia ke aru iei po ka wakska ka makiwa maisi. Ka ke awe e malfile mu pe a whae mo singa kupe kanga. Mari. Ai aka amu ia e leo se keresi ang mongi foi la. A me va pe ngai ma ka ke nga weka nga ka la iei. Ke le fa dia dia. Leo ai ka social welfare ia o fai la ko rok fai ia mai sikanga sa ro pope ia fai foi la ko loku pe o loku ka ke o fai fia ia e lo e pare con la mi sa kangi so fara la mai o ka le fia rua e o folo le fani ai ma o fa nga ke askari o kre fia askari ke ngo fai ngi ma pai ka ro ku spa ia tai oli ia fa uma mai lolo finga langa wa uma ta taimi uma ta proclame o taimi ta proclame pa te lava ya tu tina e vile kwa fa mangia ku la suma se va vivili mai pa va tala tu lenga e va be o taimi fa lo finga ia fa tai lava e famiglia le tu ya tu tina te filo fo ia so fo ia fa na uma le ainga ia pa se fo ia ole tanto fa ngal tanto proclame fo ne va ya sol tu le penga ni loto la tatu fai se talo vi o lo mato tua io e lo mato tama
Whaaftei tele le nei fiafi i lo wang le lei, lo whatasi mai ma lo mawhutei no i mātou a mātou tal no le mātou mta upul ni po. Ia lea ua mātou taunu mai fo le whai unga le mātou mta upul tusi a Roma. Ia vi ia lava la fio whaaftei a onga la o ono Paulo. Mātou o ina te leo mta upsi sili o meo lo o ina ai. E o ngā mo mātou o le whale nganga. Talo ina i whamnu iei mātou e leila upu. Mātou whalongo e lea fiafi. E maua i mātou le nau su e masa ili ia whaitau maola i lau fionga pa ia. Whamnu iei o tangata o lo mātou mafuta e le nei fiafi e le mātou mta upu. Ia o te eo manuia tali lo lātou ngā lala ma le fiainu i lau upu ma lau fionga pa ia tama. Whamnu iei lātou whale nganga e mese fo i o whamnu ianga le tino. Ia tau sia lava ia loa tunu ul nei poi whainga malolonga mau se vai asu manuia. Mātou toi whei loa i steimio i luma, ai vi ia pēr lau fio. Nā le mātou talo lo mātou tua, ia vi ia oe lo mātou li, e whawaulo vi inga tamā, le tua tamā le alo ma le nganga pa ia. O mātou wole ma wala au atu ala ia Yesu, lo mātou li i ma lo mātou whaola. Amene. Ia, o le tātou por klamen la sa mo le fiafi, tutu o leo penga i le loto, e le wha moi o le a tātou to efta pa e le lua wa yaso lo lumnai, ia, pe a tāle whengai fōi, ma wai ma le whinangalo le tua, toi te tai mailu, tu sui fuam su mātou wola. Toi wha ua wina le tātou por klame e se teimi o luma. Ia mon le teimi, ia o la auto. Au na nei o poni fonti, wha soi fo ia mon le teimi. God bless you all. Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fituaso le vai aso. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tulituli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tulituli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Avia maua sosa Omega Ka Iana noi moa Omega Ka Tabale tamo fie Omega Ka Fili mai loile Omega Ka Omega Cars lua selau Cavendish Drive i Manukau po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua Susu mai Manukau ne Omega Ka Malole keisile Omega Ka Tina marfana ole ase tau tapenanga mo le asotama po e mai se vilo dad a o fa matala sana tala mali e po se poka di tauwanga o le asotama ua whaingoina o le dad jokes mo se avano e mawai sana whailonga whapitoa woo ia awani o vantu ma le 2 minuti le umi ona tule i lunga o le upenga ta whailangi a le radiosamoa.co.nz o le vilo tele ana reactions i lunga le Facebook o le amanu malo se whailonga matanga o fie ua uma o na tapenaina o le vilo a dad ma lafo mai e wha ngata le lafo mai o tato videos i le aso tofi lua iwa o kuso le iwa i le taiao na lau leo whailonga i le afars furulua le poklame a le fia mai show i le aso tofi na valea manuhi a le aso sautama mai le pulenga mala whenga luenga a le Radio Samoa. All I hear is Radio Samoa Radio Samoa Radio Samoa Tasi
Tolu Amo Radio Samoa Kasilima Ivokulu Amo O le nam whaina whaafonga le tātou tino ui le whaapoponga le tātou Port Kalame ia mai le sunga le whaafenga inga pasta poni for the tea ia mai le tātou Port Kalame na pe o le masani ia fiafia sunga fua vai aso te tasi o le tutu le upenga i le loto ia pe ona ia le tātou tautua Radio Samoa Sfolime vitolo amo le nevanga le fiafi ia ma le whaangasolo ino le tātou Port Kalame mo le atu le whaatai le sunga le whaafenga inga mo le whaanoina ia o le teimia wa ia le Tanuino le tātou Port Kalame ia mai seo le tāua te le male nganga o le nei Port Kalame ina ia sosoani mo oe ia utapen penanga ia o lausa ilinga ia o le ala mele kale siolo e ngalue ai tāua te le nei Port Kalame mo oe ia o mani ngalo ia te emfaiona e to viwino le tātou Port Kalame le na ia i se teimio le nei fo ia fiafi whaatai e tui fo ilana au auna ia ono o le autova ama ia fiafio songa fuoti tasi ia wale tātou Port Kalame ma le tātou tautua. Misi le tātou Port Kalame i le songa fuori me aso le maitau atu le whaimalanga le sunga le whawhenga ngai au se talia. Ia ona toi maua le se whapopongo le tātou Port Kalame ia i le vai aso na tu atu. Tūlanga la nao le ele tātou tautua le vai aso asau ia ma le tātou Port Kalame peo na masani ai. Whawtai ia i lātou ia po na ipaanga fo ilungo le tātou Port Kalame ia ma le whaatasi ma le tautua. Ioana whaatai le whaatasi ma Ioana lo whaatu mo rua ma le whanau kisa so le whai. Tabita ia Maria tu ua mai milponi au se tālua se tālia lo whaatu Maria whaatai le whaatasi mai. Whaatai Skelton ma roto i fu Maria ia lo whaatu whaatai le whaatasi mai kisa so le whai. Ia tui le wafa savalu ma lo le so i fu Maria. Ia ma niso i lātou pio na whaatasi mai le tātou Port Kalame e se tatango moa. Ia mai lātou umanawa alofa atu ia o tau whaaftaile whaatasi mai e le nei fui vanga o le fiafi. O le ua toe lusi furu minuto na tālo leo li tu lai se furu tās furu o na whaamatafi fo le tātou Port Kalame ma le tātou tautua e le nei fui vanga o le fiafi. Sina tātou pese i e mawai fo i fo o tātou Port Kalame wha ngā solo o le nei fiafi o le aso ngafua.
Matalela Marisio Fat Fatunga Motato le ne foi wanga la fiafi. E mar pesele na fai mai tau mai e te lofa. Aya. Hau se lofa foi ya. Kau kingo mai se kama fo. Se fulu fami du tele tona talo li tulas fulu. Ya baltanta por kalame le ne ya fiafi. Fatalo fatu mo ilato umalava ya le mafuta mai le tatu tautua. Manuia malolonga kisa so le fai o le via laupola manuia malolonga le nei fo ia vaenga le fiafi lofa tele le tanto proclame ya ma le tanto tautua mo o tau faaftaile faatasimai ya faaftai fo ile lango mai le tanto proclame manuia ia malolonga le nei fiafi manuia fo i fe amgaluenga pe un masani matato ia ile nei fo i vaiaso ma le amatalio fe amgaluenga pe ona masani ai tatu nei pesi mo ilato umalava le mafuta malenia fiafi faaftaile faatasimai alofa tele mo o tau ia ma ua pele mafanafana lango le fesi malulu le kulango le kau ia fa mafanafana lo tino va ai fa le ia au fuala au ia maisi vanga wa moro fo io walue o pese fulu e au pipa fuala au lai ke re ro ia fuala au lai po isi fuala au ke vai ku so le pingi fuala au koko mo waru ke ia le mo koko mo waru ngaso o isi fuala au ke pe fuala au le suka e kai loi so walu a kilo po ala fuala au Tol minuto Natalo le tulas fulu.
Le otu le malitato te mile wati to e valu milu te le tutoyo na talo leo le tulai se fulu. Ia malitato tautua ili leia fiafi si tolo milo fatalo fatu faftele fatasi mai tiuni a maunga ma lole so fumanuia faftele fatasi mai a tiuna. Ia lo fatu mo o e manuia fo ia malolonga nei po Olivia la pola faftele fatasi mai. Ia mai la to umalava pe yo na mau mai le tato por kala mo le tato tautua le nai le nei fiafi ia fa penana ia langa le leo le tua mo o to umalava ia o lo mafuta mai le tato por kala me misi le tato tautua ia pe ona ia le Radio Samoa se furulima iva tolu amo sfamtalanga fo i wale tau tamali ilo finangalo ia tau na ia falo le tua fa mangalo mai le to o nei le nei fu vanga le fiafi fele tato le solulu le lo fomlanga leo le tua sa si fonua se fa so foi Solomona e patata ile alofa ele mafai e vai e tele natine ya ese ole ewo ia so uma a ole uso ia so now there's some more to il some more follow the love I ano I oloangana I eita uso tutuila ua ena vita Mai o samo isisipo e mativa ai nalo ya oe lava mai fado maina Tanata I know malala I'll sit for Ole puhai le wamasa I idea o te talia malo uloto fia se hotele abanaria aeta ano ai oloangana aeita uso tutuila ua ela ita mai o samo isisipo e mativa ai ngalo ya oe lava wai fado maina So Samoa, say tell to another, see a taino, kawai mata, e a felele, e mai moa, e malo si mai le atua, all the time a poto, e fua. Oh, Leana, it's a balea,
ayo matua ae paano ano ai olo wangana ae ita uso tutuila ua ela vita ai mai o samo isisifo e mativa ai nalo ya oe oe lava wai palo maina Naolana na osia ie e lava lava e palapala foi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tuku apa e susure tira si ana tama tolu masina papagaloa ile mama ai sea ela wanai tu suelo tau marea mai petama imoa alele io mai awane e tawatua i tangata sia taolanga mana tua